awukholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami dawo yami awukholana buso wami awukholana ilondoloze uhambe nami.
Cassiana, tell me say Cassiana, say Marcel Cassiana, Marcel Cassiana, Marcel Cassiana, so ya wa odelava. Nai fa fianga se fi floi mo tatou le nei fuvanga la fiafi ia wa fo ile manava yu fe am ngalwenga o le amatanga o le nei fu vai aso le mo tatou ye ile masina lona lu o le nei tau sanga ia lua o luono mo tatou ye fo ile lona iva yu aso o le tatou sa valingo February fa talo fa tu lava male fa lo malo le se fu mruia malo fo ile ngalu lue ia a misi fo ile tu sanga fa manai fa nau ya onga ile tai au fa pena foi bale timi watu waile au ma lo se fo manuia ya te o tole nei foi vanga le fiafi ia le lofa mlanga le leo le tua ia on fai ona fa mai na fa ngalwenga pi ona e ala usu ile tai au onisio ila tu sanga ila wuli ia ma ko le wa sa o ia pekelo ia e usu ile au ia ko usu au le po ia huila ia o nei atunu e whapena o le alava le teimi te whaingaruengai ia o le mesili mataua ia o lo whamaoni ia o ngā ruenga ia e tausi ai ia siau ainga mese ia o siau whanau los fulmiru te watele tulai ono o whamata fietueli tautua ia le fionga ia li a taua Savia El Heriton le vea whatase foi ia marito whafonga mua siau manu Francisione ia pe o ne ili tato por kalami le nefu vaenga o le fiafi ia manai mata upu pe ona tau whaafonga iai ile a matanga o le nei fo i vaiaso ia ma le a taua le whato a toe to ai tau nuu mai Samoa ia pe ona iai fo inisio fufuanga whare ainga ia le fo lawa toe taliu mai ia inisi fo i fufuanga wal mele ie makua i pisi whasoro a kora ukama ia i onga o le malosi ia ile vai o le ola ia pe onga wherua i mai eoi o ke saua i o function samala e ku au ka fo se uso io ai pe folinga mai fo ko ama fanga la ma fukanga mal function sama pe a saua finga ruenga ia ala ku fo la u manga ruenga ko ko ngia function sama le ku pukyor ka vale a fa fe lo i fang me mak io or ve kasi al function sama ile masinga ko ka ke fo le u manga ingwa Lusu tasi minuti o tele tulai ono male tautua ala radio sa mos fulima iwa tolo amo mare tanto por kalame manur se fumuruia ya manu fot ngadu lua o nei dunga la wala fai fai de mulo sa ya wa manava fo ngadu wenga ya alpa ia ban telo le tanto tenu ya ngawo ko dunga la wala masiva nga ngayo lumo nai tua na yo au tafa ya o ya o le saunga le buol me pito isigio na taua ya ilunga la wala nei fo vanga la fiafi ina ia uri masao ya tato fainga malanga atali mai le lo matua masa me ai ko kamanongi mana ya patali ya tuai lo ngala ilo fi ai wan ni yaso e fasila solo ilanto tangata o le tau fale fainga luenga ya ai le isa ulantos luz fulu minuto teleono Shawty gon' give me your lo 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 lo. DJ, Anyi maya sema tangi sema moli etu ayo elo fane. Baby calm down. Ila upele wale mafayelo ufatu one tata lele.
Hospitality. Maya sema tangi sema moli yetu ayo elofane. Ila ele wale mafayelo ufatu one tata lele. Wa omisia oe sawa wina matelo mfamwe moe. Tatali tonwele nuafumenia udioe. Sema tangi sema moli yetu ayo elofane. Ila ele wale mafayelo ufatu one tata lele. Wa omisia oe sawa wina matelo mfamwe moe. Tatali tonwele nuafumania udioe. Or there, Auntie, ignoring a sore throat? This isn't just some drink some lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Lo tule maritato temile wanti lus fut fitu minute o tele tule ono fatalo fatu Nicola ulu malo le soi fu mruia fa tele fata simaile ne fu vanga la fiafi. Ya wala foi tanto musika mole manava ngaluenga. Ya fa pena foi ni soi lanto fata mataria fa ngaluenga le nei popo matolo si fipo. Ya uli masao fu fanga meisho por clave ngaluenga pe ona yele nei vanga la fiafi. Fine.
Waino manisino fatunga mo tātou ile nei a fiafi ia ma tātou whaafifianga musika mole mana vonga ruenga. Luas fluiva minute ia o na tālo le tū la fitu tātou anga ia tu se vainga le tātou reporti lungo la wala ia wafu feo inga le tātou te rua maise de mana vonga ruenga. Si loula i titi la ngai mai le city ia masauna i e tātou ni self le ngata fo i leo le west ono se wha lave tau tā vale o lo whape nao nei lungo le motorways. Ia masalo la o te titi ona kilia leo le tātou wha lave le nā ia ona tui solonga le leifo i leo wha inga o tātou tā vale le leifo i vanga le fiafi. Ia slow masani lava foi pe ona iai ia lungo motorways maso se vaenga pe ona iai ia le anga ia timota malawa ona ua manawa whaatasinga luenga le tātou te rupe ona masani ai. Ile anga melmale valele whaasaune ia mātou nei manukau le ngata fo lea manroa takadini faisi po loka la titi nao takadini ma anga ia tu papakura felolo saune ia mātou manukau le ngata fo leo manroa ia tulanga pe ona iai. Anga ia tu ateri offer tu le tātou off le nai maioro ia ona e sasa ori tutono le tano faisi po loka la titi ona vaenga le na ia le ngata fo leo niso vaenga pe ona i whaafonga mai ai ia o taunu o tu yelo sa anga ke poloka ia ono ole manava o ngaruenga whaatasi ai ia mare tātou whaalawlawe tau tā vale nei lunga le Southern Panza Motorway ia pe ona ia tātou whainga malanga ole nei fo ia fiafio lona a songa fua ia male amatango fia ngaruenga le tātou tinu ile nei fo vanga le fiafi ia ona i whamanatu masani mo tātou whaifeile mulo sa ia le ngata fo i leo sawa whaatapula i nei lunga la wala whailo fusi pau awataria lau telefoni awati omi lunga le telefoni ia ma ote si o fu ya ngale ye vali mai le yo o ka fa alu pe oi pasanga sa pe oi rumala wala vai le moli aku penga ye fa yang valvalinga lo su 50 minuti na tala o le fitu Umana tu ila upele Tine la lele Ualu ile valele Taimi umalava utemiti Iawe la upele sili Aule ne yuale ayo seishi Yo le fama oni Suya lava ole olaga Telefoni yo utausaga Aole nele suya sautali Aue apele ai Te iyo ale foi mai Aole nei huatoi aina La upele moni Eiti yo le filia etasi yo le fama oni Pipa, 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 pipa. La upele moni, eiti yo le filia etasi le fama oni. Malaga foi i America Ua sui le vai sui fo I foliga Aua nei talo mai hamo Toi foi mai I se aso Malaga atu nei I le fale mai Te vai au Wow pele moni Eiti o le filieta si le fa amaoni Pipa 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 pipo Pipa 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 pa Pipa 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 pipo Pipa 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 pa La pele moni Eiti o le filieta si le fa amaoni Back on beat,
Pipa, 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 pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, 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 pipa. Oh, la belle monite. Oh, e ci vuole figlietta, ci vuole amore. Nei whawhiwhianga mo tātou mo le mana wangaluenga whatalo whātu ia leurua ia lii Luisa Fuimono Ayuma lo le soi fumanuia Luisa whawtaile whatasmaile tātou porkalame ele nei fuiwanga le fiafi malo fu le ngā lue whamamue nasa manuia u whia mungaluenga le nei yaso ia ma le whai ungo le nei vai yaso le pise i o tātou i fufuanga maise ia o le sauni ngā lotu pe o masani tātou le aso suana nafi luas fulu tolo minuto na tāle o le tula fitu tāl fitu o le toi whaasalalawino tātou tala mai sa mo pe o masani ai O se tala whanonoa mo tātou i le nei whaiwanga la fiafi ia salona ua e silisila nei lunga o pinga te whailangi i le whaatama ia e o se tasi o pisinisi longa i te tono le tātou te nuu ia o le Frankie Supermarketi i nei vaitele ia lau titilo atu ia i le tūlanga le nā makau kia le sasao le afi o le me whanonoa i ngā le lua ka avale fui mūlango wa ia kui ka ilo i sau kirikiro pe
e fiingi ka val fui munga iloanga awa uianga lua. Ia tūlanga pe o nei nei whaalawelawe whaafosei. Ia i le nei veitau o le tātou soifuanga. E leo mai loa le temi le neilo na mafuanga ai paru mea sili ma whaafitai e leo i aise soifua o whapenao na whaelo mai o mau i lea fo i whaalawelawe. Ia mana tūwharo le tātou tenu e palasi al timunga e iai le kama i kaimia e oso mai e le mungala e peianga mungala i le mai aso atoa. Ia whaatasi e la ma le on and off o le tātou paua. Ia masalo le isi le nā vaenga ia pe ua le angai nisi ia o mea tō tino le tātou tinu. Ia ele i mauloa le mafuanga o le whalawlawe. Ia ai le manatu mawalunga. Ia inisi o tātou reporti i le asoa tai ao le awha iloa ai. Ia masila fia i le tātou tinu nei mea o tupu. Ia ma le mafuanga o le whalawlawe. Ia o le whatama i ai o le supermarketi le na Frankie i Vaiteli. Ia, tō telefoi ia i la tau sa manu ia i nei foi i ngā ruenga. Ia i le nā foi pito nuu, ia po le nā foi tu malo. Ia tasio le mea. Ele se me tātou te popole wai ka uro Frankie. Ia o le tangata e whai pisnisi. Ia mai telefoi ia ana supermarketi le tātou te nuu. Ia pi ona lausile fia uma e tātou. Ai o le vaenga le nā. Pito i silio na whaftai ai o le ai o seisi a awhia ilo na soifua. Ia o le matala lava foi matatou tilo le saunga le mu. O le sile na vaenga e pito i silio na tāua mo tātou. Tō tele le au whai tatala. Tō tele le au leo sita i whatonunga leo. E na ia tau mamau. Ia a o i lato uma. Sole. Masalo orka ko kungu se kauwanga live. Aia aisi liar ka kua kungu mere o le whailai. E oi. Ia vaenga le nā pi o na whailoa mai i lunga upenga te whailangi mō tātou i le nefo yaso. Ia o se whawhangula mō tātou i le ngata i kua ngā inai pisinisi. Ia ai te toe tō manatu i whoi oie i lo mōta ma lou lawa. Ia le ngata i Samoa o i nei au Sitalia. Whiara wasatu nu o le nei lalolangi o e au mauai. Ia e matalia ia ma vaaifa le lena i vaenga e tere na whaongai tātou le tise. Ia o le auli, ia o le simea o le mea whaiulu, ia o le kipoki wila, ia ma vaenga o me whaongai le wila. Nisi na vaenga te tau, ia o na matalia ia i tātou. Ia o le au tau mawhatapaa, ia ko kele la tau la o ia i le whangufu le i le vaitutonu. Ia e tuu iai pia mai au na tau mawha le kapa. Ai ia fo ia le au le aingi whai e nganga umanga mimiki kongi ne awala. Ia po whiala wasa vai ngoro mau te kongi ia. Ia ai mana tua ia ma whai tete i vaenga le na. Ia ni te ua a whaina ia ane eilo whale. Ia ai le whato a mata ia te au manga ruenga o le nei fui tausanga. Ia o se tala whano nola na mo tātou e ui na tele ia la Frankie shop i Samoa. Ia tasi lea la tele le Frankie lewo i tātou i Samoa o le la le nai vai tele. Ia ai peona uta ua le mesili mataua o le ia afia ai o se ola mpo se soifua i le whaalawlawe pe ona iai. Sfulima minuta na tāna o le fitu tala mai Samoa. Minu peo se loi Asiva uanga oi oi Lolo fa pe ua loi loi Suiti sua male peo se poi Ha 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 Te alunga uta Imoto o tua lo ofisa E su e ai o so fa malu male la So ia e te alu fa ala Aue La talupe lupe aue Tangi aue Ulo tolea Taurina fa apea Taurina fa apele pele Minoi e Minoi ane Minoi amaya la upele Ole pulu lole La mole Alamu apeio se lole Avanea iloa amase ipuko fe Aue ole ulu se le mole Ha 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 Te alunga uta
I moto o tua lo uofisa E su e ai o so fa amalu malela So ia e te alu fa ala Oe la talupe lupe aue Tangi tangi aue Olo ulo tolea Tauina fa apea Tauina fa pele pele Minoi minoi ye Minoi minoi ye Minoi minoi ye Minoi minoi ye Minoi 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 ane Minoi amaya la upele Minoi peo se loi Asiva siva uanga oi oi Lololo fa pepe e pe e ua loi loi Suiti sua mali peo se poi Ha 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 Te alunga o ta I moto o tua lo uofisa E su e ai o so fa amalu malela So ia e te alu fa ala Aue La talupe lupe aue Tangi tangi aue Olo ulo tolea, tauina fa apea, tauina fa apele pele, minoi minoi ye, minoi minoi ye, minoi minoi ye, minoi minoi ye, minoi 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 ane, minoi amaya la upele. Totolo mai, totolo mai, totolo mai. Tifina io na po
Patalo fatu ya vauliko yese tu solo manole se fu mia vauliko fa telefata si mai le lua ya li Luisa fui mono ayu alo vatu fa tele fata si mai le nei fu vanga ole a fiafi ya le ngata fo le Nicola ulule ma ua mai le tanto por clame ya matata musika mo mana vangaruenga ya ale ngata fo ile ole ase ngase sengore ni ya fiafi tiro na tili na toenga mai le aso na nafi I lauto na I peo nei e koe pōpō whare lenga I kamanga I lea so awar wha mai maua a wakaunga ka fo I le soifuanga I alato Maro miru tana tāne o le fitu tāna fitu o le te whasalawino o tātou tala mai Samoa Oh
malene yolanga e kumea uma ole olanga ile pala pala sa ili mua mua le malo le atua awe sawia se ie tofo tofo ina se le manaia o le ta a se le tala ina te umea uma whaangalo fo ilo ainga sa ili mua mua le malo le atua toa talo Samoa wa maule tasipo tua America Samoa le finanga loyo le atua ele maseu ua talo whakova na li le asalua tauto alua se fua o se la au aina o se la au fa asaina le ola e o le mala pala talu oe e balon tau tala a tamu e po o fea e a oe wale se wala ua mi oe o le fafine lea o eva ua malaya o le lala Siona ata ata la bala bala au mai o dia dali no we fefe o anio ale ai la lolani o le fafinelea o eva ua malaya o le la lolani o la o siona ata ata la bala bala au mai o dia dali no Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo au ngā tele sunga mo Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O te whatalo whelo tātu o tunu u āmatanga fo ele nei vai o sa fo u tātu wheroa I mafuta tala tau longolongo usi mai alau whaafonga.
O le sui komisina o nitanga aluenga o leo fa le pui ma le toi fuata ina sa iaile na whaatangana. E whaasara lau whaalaua I tele eire taunu unga o suenga a mata po o preliminary findings. A le fōma I e whaia tautonga whaapitoa po le pathologist mai New Zealand. Le tautonga lea na sa ili aire mafua anga tonu o le maliu. O le tama I tai o papali I sia whikel. O silia ma le tausanga o nofo tau fia le vainga leo le whale pui tanu malala. O le whaasara lau ai le fiafio le asfareile o mawai o lea taunu unga o suenga a mata. Wa faa leo ai atunga lunga o le faa masino o ia leo le pule o maliu po le coroner. O ne le whaia sana faa ai unga e whaasara lau faa lau i tele ai. O le vaenga whaasara lau o le Samoa Global na lato mua faa ai lo le faa ai unga o le suenga. I lunga o upenga ta faa ilangi. Ma o le asato na ina au mai ei lo le whaasara launga mai le pule o maliu e tau fiai. So se awalo whaasara launga ma viso o ta inga tele vavave. O na faa ai loa lau tele le taunu unga o suenga le fōma I faa pitoa. Lea na whaasara lau le upenga ta wha ilangi. A le mtanga luenga o leo fa le pui ma le toe fuata ina. O lo talia nei le isi la sanga pe a mautu suenga o le mafua anga o le maliu. O le suenga leo le maliu lilo po le inquest. E fafonga inai mo li mau ilumo o le wha amsinonga. Ma au mai ei le taunu unga aloa ia o suenga o lo sa I di ai le mafua anga tonu. O le maliu o papali isia whikel. Le e whanolo na soifua o lo talia le asfareido le vai aso asau. Le aso luas fulo Februari. E fafonga ina i le wha ai unga o suenga le wha amsinonga. I mōrianga o le fasio di tangata wha moina, fasio di tangata pa I valea. U mio se a upenga matautia ma le wha o manua tunga. Na mōri ai papali isia whikeo le mafua. I le maliu o le tamaita I polofesa. O Dr. Caroline Sina Vaiana Cabert, ia meo le tausanga I lua o lua wha. O le whaasara lunga na whaia leo ma le Samoa Global leo noa ma se ioenga le wha masino lo I aide malo si wha le tū la fono. O le pule leo maliu. O se soli tū la fono ia ingo le tū la fono o pule o maliu. O le tausanga luafes fulfitu. Le Samoa Coroners Act. E whaatino mali liu na whaatunu ina le whaio ni tautonga whaapitoa I loa tonu ai mafua anga ua mai o na whaatino. E peo na whaafutei ai e le sui komisina leo fa le pui ma le toe fuata ina. Le au nanga le South Island Pathology Services I New Zealand mo le whaio lea ngā ruenga. Wa whailo le sui komisina o mta ngā ruenga. O le tau au ina o whaai unga o tautonga whaapitoa. Wa tu ina atu le pule o maliu mo lana ilo ilonga. Wa whailo ai fo I se whaamtalanga whalau I tele. Mai le sui komisina le sunga le a tau le sasa muelu afa masanga. Lo ava noa le mtanga ruenga mo a inga o la tau o mali liu sa whaia tautonga whaapitoa. Mo whaamtalanga I le taunu unga o ia sa ili ilinga whaafo mai. Ai mo le mata upu le maliu o pali I sia whikeo lea sa o fialo na tino maliu. I tautonga whaapitoa na whaia. O whaamtalanga uma le suenga le fōma I a whaia tautonga whaapitoa sa ili ai mafua anga o maliu. E maua lea a inga mai le pule o maliu. E leo whaailoa ina le sui komisina I le pepa o whaamtalanga whalau I tele. Pe ai se ana whaasara lau whalau I tele ai le taunu unga o suenga le fōmai. I le maliu o papali I sia whikeo. E au noa ma se whaatananga mai le pule o maliu. O whaalea o ngāi whaamsinonga māwalunga le tunu I se whaai unga o whaailoa lau tele mai. Mōrianga e lua le forgery, po le whaio se ngai o inga I se awara sori tū la whono. Na saini ei le suafo se leo sinia. I pepa e whaamau ni ai se no ngā tupe. O le asfareile ua mawaena au mai ei le whaai unga le fionga I le whaamsino sini. Le fionga sa tiu si mativa perese. Wa te e nai le whina unga leo na tu ina tu ia mōrianga. Sa tua I aivi se sio Anthony Penny sitani lao. O mōrianga leo na mafua I le tangi na whaaulo se leo sinia. Le sunga ia vani vai. I le tua inga e whaapea na saini whaamalosi e le na mōlia lona suafa. I le pepa ua whailo ailo na loto malie. E a veo se tasi e whaamao nia le no ngā tupe a vi se sio malona to'lua. I le whaalap tonga whaaputu ngā tupe lumana I marui o tangata le nupi wha. Wa whailo I le whaai unga. O mauna tu ina atu leo bole ma whaiona whaamao nia I au noa ma se masalo salonga ta tau ia mōrianga. O le tu ina atu leo le tangi ma mau e lango ai tua inga. Sa le mawhai o na tu ina atu ai se tangata e poto whaapitoa I saini. E whaamao ni ai le whinaunga. E le I saini le na tangi le pepa e whailo ai lona loto malie. E a vea matangata e whaamao nia le no ngā tupe le ua moria.
O le finaunga fo ia le tutangi le iloa pe wha pe whea. O na o le nupi wha pe po wha amtalanga o le teu ngā tupe po le bank statement. Ma le pepa iloa ai wha maunga o le tutongi o le na tangi po le pay slip. E le i wala uina e leo leo ni mo ni mau mai le whare tupe. Wha pele ofisa leo leo lo ngafa mwha amtalanga o tutongi. O nisi o vaenga o tāpenanga leo leo. E le i wha amaria ina ai le wha amsinonga mataunu uai le wha ai unga. O le mawhai leo leo na wha amaunia morianga ma ua wha alea o ngā. O le wha amautu ai o le aso luas fulfito o Februari. E wha atino ai palo tala i te tu malo wha palonta o sa whatatasi ma vaisinga no lua. O le ua wha ino le komisina o whainga palota. Suafa o sui tau wā mo whainga whiriwhiringa ia i tu malo. Ina ua tāpunia le wha uruina atu o sui wha atutu. I le aso whareile ua mawae. O sa whatatasi e to lima sui ua wha uru atu suafa. E au fiaita maa ita i to lua. O i latou ua wha ilo mai suafa o lua i le pou tiki la pilesa misi. Ta whafunai ai ali i anampu. Ta whafunai sa olotonga fui moano mimio. Tuinga mala vaisilika va inga tuinga mala. Matunu mafono Claire Taitin. I le tu malo vaisinga no lua. E to lua sui wha atutu ua le sitalai. O le sa manu malo i le palo ta tele ya au kuso le tausanga umabae. Le fionga motu o pua a seve Henry Papalii. Ma le sa se eile no fōli tu malo i le paya inga sa furufitu le pāle mene. Le sa avea ima min stau le kāpeneta i le nā paya inga wha pāle mene. Le fionga valasi lua pito whanua tā fito sele sele. Wa whairoi au walo fiso o ta inga le pāti wha upu whai e pui puia i a te taua tangata. O le fionga ia valasi. O le lātou sui tau vā lea i le pālota le titi a vaisinga no lua. Ai o le fionga motu pua le atau vā i le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua sa mo o tasi. Wha pēnā fo inisio sui o wha atu mai mo le whai ngā whiriwhiringa sa wha tasi. O le pālota tele whanati nati a au kuso le tausanga le tenei. E to lima sui sa tau vā mo le no fō vaisinga no lua. Le to lua sui sa tau vā i le wha atua i le atua sa mo o tasi. To tasi le sui o le pāti o le sa mo o poto poto. Tasi le sui sa tau vā mo le vaenga e pui puia i a te tau tangata. Ma le sui sa tau vā wha atu to tasi. Le ana manu malo. I sa whata tasi e to o tolu na tau vā i le palo ta tele wha natinati. Le tasi le sui sa tau vā i le fua le sa mo o poto poto. Tasi le sui sa tau vā o le vaenga wha upu whai e pui puia i a te tau tangata. Ma le sui na tau vā mo le wha atu i le atua sa mo o tasi. Le ana manu malo. O morianga o whainga wha ala tua, wa wha amaunia i le tangi tau pālota sa whatatasi. Wa solo i eile no fua mato e whai ailana whai ngā whiriwhiringa e ala i le pālota le titi. O vaisinga no lua wa avanua le no fua mato e whai ailana pālota le titi sa iliaso na tofi le pāle mene. Ina wa wha mawai le sui sa ave ma whai pule tuto tasi le paya inga sifuru valu o iei nei le pāle mene. E mafua ina ua mamoli le pātia le whaatua tua i le atua sa mo o tasi. Ma solia ai inga. O tu la fono tu mauma le tu la fono fai ngā palota. Lea e no tia ai se sui fai pule na to e vea masui o se isi vaenga wha upu fai. Pe a mae au na wha tauto tofi o i tu malo. Ina ua mae a se fai ngā palota e whiriwhiri ai sui ma malu o i tu malo mo no foa o le pāle mene. O le stofi al vai aso nei e wha amutai na avanua e to e wha solo muri ai tua. Se suafa o se sui tau wā, a wā fai ngā whiriwhiri ngā ia i tu malo e lua. O tala amatai o le nei vai aso fau. Soifua. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Ole toe whaasalawina na o tātou tala mai Samoa ili nei vanga le fiafi. Ea ole sauniama whanganatu le tō whautanga vaia tipi utanga vaia. Ea e sona whaapoponga a mata o le nei vaiaso. Ea malona whaasalawina ili temi mulimuli o le nei fo i aso nga fua. Tau pule le ola malmalo si tātou tau lia le tau le valu le aso a tai au o le amawhai ona te mawaisesio na whapoponga o tala o meo lo tutupu i lau whanua o le tātou atiro. Te amana tātou poklame se vainga le tātou tala o tau le ngata foi lea ia o le kalenda o whainga whaiva ia male tūlanga peo le ngata whala le tātou atiro i le amatanga o le nei foi vai aso. Tala tamo tātou le so whamawina lua sumar whāti kilui ia lona
Mafana pe ona le sos fulu valu lona malulu o le dei foi vanga la fiafi langi le leile tulang le tau pe ona le amatango nei vayanso aso a tau le famawina lu suma le tasi tikeri no mafana pa ola simelo na malu mo tantou ile se fulu maliva tikeri ole ava ia fo ile langi le leile le talo le tau mo tantou le aso a tau pitai ole ato ulu vavaso le ne timunga inisio vaenga ia pe onu tutua oi ona failo mai ele tantou ofisa va ai tau ia kilani o ngā totono le newa yaso se fulfitu tikeri lo na malu palasi atu lo na mafanfana le lusu maritasi tikeri ea mahatulanga pe o ne yailangi le fo le tau mo tatou lo ngā totonu ole nei fo i vayaso Tauni sa whenga malanga mo le tātu tinu o Samoa langi le leile tau Samoa pitai na palasi na timunga nisho vaenga tu mau pea la patainga ia mahatulanga pe o ne yeile fautuanga mo le talo le tau mo le tātu tinu o Samoa ia ile lolo wa niso temi ia le ngata foi lolo malo losio tafenga ia pe ona ile tano le tau mo le tatu tudu o Samoa tu malo no mafana polo no vela ile luas e fulmariva tikeri luas fumarfa lona malu pe ona iai le tatu tudu o Samoa mo le tano le tau ile amatanga le nei foi vayaso ngata falo le tatu tinu au kilani fa ilo mai se ful valo minute te le fitu le tau suar ngata falo au kilani ia pe ele ile afa o le itu le valu le fiafia nanei o le ngati fale o ni hanga le fa mawina ile lua suma le fa minute te le itu le valu le tau suar ngata fale o ni hunga mau mali atu ile se fulu 5 minute te le itu la eiva o le poa nanei Fanga solo mai amato i manu kau he te le whamawira i le fitu minute ta sumaritasi le taiao suar ngata i fale ea ona toi pe ele lea i le 5 minute te sumaritasi i le a fiafia nanei. Ngata i fale mori wai pit se fulu 1 minute ta sumaritasi le taiao suar ngata i fale 5 minute te sumaritasi le poa nanei ea ole ato e mou mali ato le ngata i fale ea mo mori wai pe ona whailo mai mo tātou i le nei fo i a fiafia. Tanto sabal vale atu se vaia le no fanga le leile fangota ke le leia ke le osta ke le vanga or kungangi or kuikui o le loli or sea ia o le limu fatasi foi male snapa le so la fama le kele taiao kele so lulu la foi le leile finga faiva so toffee beautiful pineapple ia so farile makwa very nice ia whanga solo tu se ipa ia lava le aso lua o le vai aso asau ia mahatulanga o le ngata i fale pe ona iai ia le tātou talo le tau o le nei whanga o le a fiafi talana o le tau le ngata i falo le tātou tinu ia markaleno le whainga whaiva report o le talo le tau report ia male ofisa va i tau iau kilani whanga solo iai au fufuanga o le amatanga whatea se fo i male nei vai aso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua longo le fua ma le pa'o. E masani o ni tātou whaalongo i le lafonga o le muanga ngana lea. Ua longo le fua ma le pa'o. E ese fo'i lona mafuanga. Ae ua whapea mai le muanga ngana lea. Ua longo le fua ma le pa'o. E whapea le tala o le tama o sa le vao malona tina o fulu ula le whanua. Na susunu ola e lea itu o uli a moa. O na vala awa i lea o le tina pe iaini a itu o sa moa e alolo fatu e la vea isi ana tama. Whai mai a o seua itu nei o vave ma seali tu i ngā uta o sa sina. Na langona mai le leo fulu ula le whanua. Ma whaana nati mai loa, ma sei ese mai le tamaititi mai le afi, ai waoti ai lava lontina.
O le tangi tele ma le faa umi o sa le vao, na ave ai e itu nei o vave ma se li itu I samana, I tufu ngata I vai. Ma fai ai se fia ngatele e tau faa na ai sa le vao. Fai mai na matua faa tumulia I tangata e o lava I manufelelei na lofi ane I le malai. Na tu I fua uma, ma faa lea faa taa milo. Ma te tā whaalia lali, ma taa lili le napo, o inae mawai le upu le nei, ua longo le fua ma le pao, o lono winga ua lea fua ma taa lili whaalia. O upu e whaamatala se mea ua manaia I le whaalongo, po o le vaai, ma ua tosina iai lo tangata atoa. Ta fefe ua matua mana ia tele le tautalanga le profesa. Wa sengia uma mauli o le au whaalongolongo, ma ua matua lo longo le fua ma le pao o no le fia malama. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ile sipula vea olo ile faato anga ole lupe la lelei ole mo etaufelei ole mo uolele ma ufa pepe le basa tele le taba e upa e pa uolele atu isasa e ma ona fulu atu mulie umi pa auli.
le sunga ya waino manisi no fatunga tawarunga toile tautua ya se uso ya asiava Antonio tuipe amale tato por kalamele na ya ole maufa samo moni pe oni yele nei vaenga le fiafi se se ona fa popongo le tato por kalamele na ole aso atayao ia pe ona masani ai le tautua asiava asunga fua se ia pa ia ona aso farile fatalo fatu Cecilia tuinga mala maro le soifua maruia le au ngā upu tō muli so i fōmanuia whaaftaili whaatasi mai lunga le tātou YouTube channel le whaatasi mai eisi na leo so i fōmanuia sina whaaftaili whaatasi mai le nei a fiafi le unua i a li ilu isa fui mono aiu e seta tāngo moa ia whaatalofa ma whaafira ili tamaitai a tina ngā wang ma lot so i fōmanuia ioe ona i paanga masani au le tātou por kalame pe o nei ai le tātou tautua le nei a fiafi na minute tala le tātou laina ia wala mafo tanto famarianga o le aso me le aso soifua le fa pe o le solo wa so fanau ivo February lua no para bri e tau le tolu fitu taslima i tolu pe a fa le fitu Sasala le fungala au matala wow
wakai malu ole alofa ole atua watai kopesi la faina I manu ona fatu ole au fai malu e male atua olo ola go gawa suina le puale ola tama ala una tau kai o mai pasila sila wakai malu ole alofa ole atua watai kopesi la faina I manu Osamale e wana la kinkiki o tina kalo faya tina ia wale lei ioi o lima ngi mavai faya o tu mea ko ke manga nga oi alofa tu mo oto ua tala titi la fal fitu fabri yang las fada mo la soifo tolu fitu ta si mai batolu ia pe afa pe ole soto so fana ala male tau le tanto la ina um talatu aso ivale ne u fe po abi lu o wono Dafa peole solo wa so fanau ya tala le tanto laina ya fa se me foi lungo le tanto email le on air at radiosamoa.co.nz au te maua le leiai lo wa so fanau ya le ngata foi le lungo le tanto Facebook page mo le tanto YouTube channel ya pi on le tanto fa morianga ile nei fo ya fiafi ya tanto laina na tanatu le tanto numero na lungo le tanto screen tolu fitu tasilima iva tolu Mole famlianga na sa fanau le nei fo ya fiafi. Talo fa le tanto vlau. Mole famlianga na sa fanau le nei fo ya. Talo fa le tanto vlau. Mole famlianga na sa fanau le nei fo ya. Talo fa. Tado mai more of no. Awe te whanongolongo I lau TV langa e whaisiti leila I titia ku kikira I lau TV po lau nga te whanongolongo ia ona e mawa le lei mai leo tātala noanga ia asa no mai ia lau TV po lau nga te whanongolongo ia ona e mawa le lei mai leo tātala noanga ia asa no mai ia lau TV po lau lelai Saya aturunga lau email le palasi mai ta ule ni fo vanga le fiafi mo le famdianga la sofa nau afa pe ona te fa fongo pe te matamata lau TV ai leu tele e faisi tileile titi ya o le tantala noanga se ivanga na ai wa e tango iki la lo ia ma e tau so ma maula I titi ya ma lau TV po lau li tio po lau telefoni ia ona manino lo lea
o le talanoanga le nei a fiafi pe a whapea ia o Yesu whamurianga la so whanau le nei a fiafi. Whamurianga la so whanau mo ngā lofa ma whamurianga mo le tama peleina ia fualau si Lilo Paulo Mangele. Whawhetai le anga lofa maranga le lei o le tama o le langi. Ua mawhaia ia o le tama o nau lia mai le fitu se fulma le valu tausanga o lo soifua. Ia lofangia pea lo soifua e le tua. Tau mamao ni mai o lata atu ia te oe. Ma ia maua pea oe papa le malosi whaafawina i le tele o aso o tutoe o lo soifua. Alofa anga mo oe le mawae mai lau mana mea ia rupi. Whapea lau whanau ia lua toloa. Vaiafu tanu vasa Victoria. Tupa ai John Imelda. Le ngata foilea o Wesley. Your grandchildren Natalie, Jonathan, Ellie. Ai wha sili alofa ango la great grandson. Ia kata o Mangele. Happy 78th birthday papa. Maruia tele. Lo waso whanau mo lo waso soifua. Ile nei foivanga ole afiafi. Let's celebrate. Celebration. This is your celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. E alele e le sia u famanianga le so whanau le i le tūlea ia o le famanianga mo le aso atao ase fulu tao ia la ka kia le ia se i aulia le aso atao ilona aso se fulu ia ono mai e ilo leo tawai ma Natasha a laua tu lo le tātou famanianga le na ia mo le aso atao lango le so le aso iwa ia ai o le famanianga ia mo le aso atao. Masalo na Paulo na le tātou whamurianga lewa tanu me tau le neifuivanga le fiafi ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo i le neifuivanga le fiafi ma le tātou porkalame pe oni iei le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo whamurianga le so whanau moli whamurianga le ngata foiliolo whaanga mai le pūlenga ma le aufengaluenga ia mo le tama waulia mai le soa meise tātou umalava ia o le soa tua so whaanga au angai ko kipisi nga leile tua fai ni sa tele mo o tau le ne foi vanga le fiafi. Now
Leo watu la mele tato temire wati se fulu valu minuta na tale ole tula valu tale valu ia ole tato pon kalame masani mele sunga ile whawhengainga pasta poni fonti ole tutu le upenga ile loloto. Ea one tatu silanga leo tenu mai tiao ia ona whanga solo fuelo le tato tutua baisia ne tato pon kalame mulmul mai ole neifu vanga ole fiafi. Awane ngalo saulo mingo le tusiol songa fatasi ai male lolo mingo le vau filfili. E mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa o ala ngā upu o le mata whaioia le matai le whainga o le whaalamlawe e peo le whaapoiponga ma liu o le osio singo a inga whesila whainga o paolo si i whaaloalo o whaaranginga le kalesia ma le telo le ngangana whaalalonga fitu sifulu tala alo na tau na la ofisa lava o le Radio Samoa i le tolu pātolu ono Hopewell Avenue i Manukau e mawai Monisi whamatalanga wala au le lua no lua ta silima i vatolu. Lua no lua ta silima i vatolu pe tanga iane i le shop radiosamoa.co.nz whai mai esau oka ia o a tātou tusile na ia pe a e manau mia i se teimi o iluma. O i se tātou whaasilsilanga o loo whaatini na neile wha putunga tupe po le fundraising mo le malanga atu Wellingtone. O le memorialo iai o le tātou tālo sanga mo le visa on arrival o loo wha tau atu a tātou mitiafu le Pacific Justice tolu sifulu tālalo na tau. No whaanga e wha tau inai e tātou mitiafu o le Fresh Farm Eke Shop lua fitu fitu i Stamati Row o Tara wha apitoa wha tau se mitiafu ia e maua le lua tāla e pa umai i South Tray Fuamoa. O mitiafu e mawhaifoi ona whaatau le maketi aso tuanai o Tara. So se tasi e fia awai le tātou malanga Wellington e talia le lei o le a tuua le pasi o tāhuhu i le aso lua. Se fulu o Februari le tau le valu i le a fiafi. Ma toe foi mai o tāhuhu i le tāo le aso se fulu male lua o Februari. A whai ele mawhai one e awai le malanga e talo sanga atu i le mamalu lautele ina ia ofu lau mitiafu. Ale Pacific Justice ile aso sumaritasi Februari lua o lua lima malafo mai siata ina ia mawhai ai ona tu ilungo le tātou itulau ale Pacific Justice. Whamalmole, whaafsotai ia ile au Pacific Justice ile o lua tasi tolu fitu valu iwa fitu. Whaamole like ia mawholo ile tātou itulau Pacific Justice ia mawha silsilanga ia pe ona iai. Mo au kiti uma e fia awai le tamirisanga le te wila lua o lua ono e wha manatu atu le tātou whono ile aso lulu nei aso sumaritasi e Februari lua o lua ono ile awha leono whaia le no whanga masani ngati o Tara Scorpion Clubhouse e tā ua le awai i lea whonitanga. Whangatai fo i whauluina o au ia masei ia tātou drawers e a mata talonga ile aso toana i neisu ma le wha Februari lua o luono mana tua mai le ulu masani mo au alii 5 se lau tāla ia matamaitai e 4 se lau tāla mo nisi whaptalanga whaapsotai Nancy ile o lua tasi o lua toluiva tasi whaaiva ia po petelo le o lua fitu tolu varu tolu ono whalua whaaftai o le tai whono sainia a tātou whaasilasilanga le nā ile nei fo ia fiafi. Ea masalona paulana ne tātou whaasilasilanga lewa tanu mai e tau le nei fo ivanga le fiafia ma le tautua. Ale Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo nisi vaenga te fia maramlama tili ne tātou whaasilasilanga le na. Ea, e mwhaina e wala o mai i le lua no lua tasi lima iwa tolu lua no lua tasi lima iwa tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Tātou te mana nao uma lava ia sa o le whainga o loa toi whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga.
ole na wayo lima sa Eliane I Auckland Council Recyclables Tamaki Turiki altogether Auckland. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le 255 fafa. 255 fafa mo le Shine Dental. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia Wins Quotes, Q Cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Lewa tula mai le tātou taimi le wati le nei whawanga la fiafi ua toe se furu ma le lua minute. Ia ona tālo li tula wadu whatalo whantu kuini a Savilio mai lungo le tātou YouTube channel Cecilia Tuinga Mala. Alofa tele mo o tau whatel whatasi mai a Melia Mikaele. Le unua ia lilu isa fui mono a iu ma lo whatel whatasi mai tina ngā wang. Ia ma le toa tele ona ia tātou paanga pi ona maua mai. Ia le tātou porkalame a meisi o le tātou musika. Ia matatu whaafifianga su fifiloi ole nei fo ia fiafi ina ua tula mali tātou te mili wanti le ua tua se furma le tasi minuto na tāne o le tula evalo.
fai katatika ole olangane ole faama oni osimea uwasili onalele Natu uama fua ai Nesua malie ole lalo lagi uae mawai Etele mafai ona eto te aese ai Aua ete atata mai Suga po mauae Lumana ie tailoko fea Ua fai gatatiga ole olagane Ole faama oni osemea uasili onalele Ona talo leo le tula valu tale valu ia o le tanto proklame pe ona ia ile tautua ale sunga le whawhiangainga pasta poni fonti ma le tanto proklame pe ona ile ne vanga la fiafio le tutu le upenga ile loloto whatalo whatu ia ko po eti malo le soifumuria ia whaftai fo le whatasi mai le tanto tautua mesio le tanto proklame whanga solo
ia pe ona ia ile nei vaanga la fiafi fatalo fatu foi mo ila to umlava pe ona mau mo litato por klame ia me se foi lan to fa pena ona fengai mangaluenga ia malolo se fo maruia fa ftaile fata simaino de 12 minuto na tale o le tula evalu. Leo tātonu le tula valu ma le tātou porkalame o le nei fo ia fiafi patalo fatua ia ko po eti ma se fumunuia patasi mai le sunga le whawhengainga pasta poni fonti mo le tātou porkalame o le tutu le upenga i le loto me le ausi mai le whafonga e se whapopongo le tātou porkalame o le nei fo vanga o le afiafi.
that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. O mātou te mai le langi. Le tua o le tupu au au, o le langi ma le langi. Le tua lava oe mai le amatanga si o lava ngā taanga. O le tua o le tamaa le aloma le nganga pa ia. O le tua e te tauna mi ia ma whaane ne ina. O le tua e lei lava se tua e tusa moe. A wawana o e lava o le tua e tapo i aitanga taumu. Me vi atu o mātou loto le ni fiafi. Whaane ne atu i atu o lo mātou tua. No le aso mātango fie o mātou maua. Whapopo mai aso lo mātou ola mātou i aile neilo langi. Whaftaile tua. Whaftaile ola. Whaftaile malosi whaftaile o whamnianga. E vi ia lava lau suafe me o malava. O e whaia mo i mātou o lau whanau. A leitei mi o mātou o mai foi. Mātou te atu e uluma le tua. O mātou nganga e tumu i le fia ai a te oe. Mātou ngā lala atu mo fia inu atu i lau upu le ne fiafi. Lau atu se e lofa fia mai i lau lava mana. Wha au me umala mātou whaia. Wha au le whalongolongo lau whanau. Wha au mai fo i a tau. Whaima mea whai ngā luenga. Na watu ai lau whina ngalo. Watu mo mai lo nganga le ne fiafi ai mātou. Te wha au mai. Ta whi mai o mātou loto le wha unga. Mai a te oe le atu o e whai ai ngā luenga le ne fiafi. Moli atu lau upu i whai mwhamnianga mou tangata. A umawhole ngā luenga tu maulawa i a te oe le vi inga. O le wha manu mo le wha ni tanga.
ai au mai ai mātou lo whatawa. Ia vi ia lava o elo mātou tua le ni fiafi. Ia vi ia lo swafa e whamavau. Ono Yesu lo mātou li o te talo o tuai. Amen. Ia whatalo whatfo le ni fiafi lau whatau songo sa moa. Whatalo whatu malengang whaloalo. Ele pa ia mana mamalu si o tātou tunu. Tupu mai mai lawa fo tum maunga si pa ia maunga iti talo fatu le pa ia le silasio si o tātou tunu pele sa moa. Mai se fo le no fo whawhenga inga mautou masiofo so stovine nisi o lau whenga luenga o mafuta mai atasi mai le fiafi il tātou mafutanga. Talo fatu malole o staulanga. Alor ngā lulue au au nei le li. I le vai o sao mawai atu. Patalo fatu i nei o tātou tu asin sina ta mamati nā mātutua. Malole talo, malole on sai. Nevi ia le li, lo fatu i atu tau. Patalo fatu i nisi o loo. Whafonga mai tono mo ta ngase. Le ngata foi leo tono o whalpui. E mai se foi o whalwhenga luenga le nei fiafi o nisi o ngā lulue. Le ngata o whalwhenga luenga i au mauta malao. Lunga o walteli, ia e whape fōi so se mea o e iai ma e ngalue ni fiafi. Ia whatalo whatu ia to e ni fiafi. Swafo Yesu, malole, whaipa, malole ngā lulue. Ia le tua ni fiafi. Si eo o lapa fōi na hi unga luenga. Tiu te o whenga iai le mamalo le tunu. Whatalo whatu i le ia o Samoa lo ta ape ma nofo mau i sose. I tuo le neilo langi. Po whelawa se atunu olo e mafuta mai el tātou Paul Klame. A talo whātu i ate oe. Tātou Paul Klame lei o tutu lau penga le loto. La o tō auna ponifonti, tātou mafuta. Ia, au auna antu ma tau tua oe ala le upua le tua. Whaamanui atu i ate oe le nei fiafi. Po whelawa sumeo e maua mai le tātou Paul Klame. Whea se atunu olo e mafuta mai ai. A talo whātu. Matalo fai nisi foi o le tunu o lo asia si mai au kilani nei, le ai au kilani o lo mātua au mawai, matalo fatu ia te utau. Tamnia le tua i fuafuanga, to e taliwatu mali manuia, ai ia pēr le tua. Ia fai fo stei mo mole nei, we whaafonga mai ai, ma futa mai nei Paul Klame, o le tutu leo penga le loto nei fiafi, fata lofa whaapito ia toe, e le swafo Yesu. Ta lo foi le songa ya sau le fiafi ma tutua mga lue fatasi atu ia le tua sau o mai oi ia te lo lai malanga le tina isa mo ia te lo ngai sekia o ia te fo ni na yaso ia te te liu mai mo ia le finga malanga le tina am ni le tu ia tu mo le fana ia le li ia o le nei foi fiafi si o tato atunu ia mise lava paanga mai o mafuta mai le tātou Paul Klame. Ia vefoli ia manoe whaftai tuai ele ia o Samoa lo langolango ina le tātou Paul Klame nei o tutu lau penga le loto whaftai, langolango whaftai. Whalongolongo lau tautua ma lau so soani lina le tātou Paul Klame ia o lau whalongolongo. Ia ma e tango folele shiatu le tātou Paul Klame. Ia le ngata foi leo lunga o lau timeline. Ia e tu atu al tātou Paul Klame ina ia. O atu le upu se tasi o na ia wo, na ia friends. Ia tātou manuia whatasi ai le upu le tua. Tewi ia le tua. Le foi fiafi ia. Tātou se mai fo il tātou mta upu ia o se fo le tau sanga. Le fo amata le masina lona lua. O le sawalinga le tau sanga. Ia alofa le tua mta itai. Sanga le mul tātou wola. Ia maua se whainga amalanga manuia le nei tau sanga ia e le ngata foilea. Ia, o le nei lawa foi vai aso lo tātou iai. E tiuti mawhaiva ia ma onga na ia tātou whanau. Ia ngā le leile tua, whaamanuia le tua. Ia te oem si o ainga. Ia, o le tātou Paul Klame le fiafi. Ia, o le tātou se atu lava i tātou mtau pu whaso solo. O le
mata upu e sfulu maliva le ata tu te fata waina le nei fiafi. Ia mai tatu te maua i le mata upu. Ia le tulanga foi le o le malanga Paulo. Ia le taimi e vai ai pe fata ape. Ia le taimi e toi feilua i luma. I se no fonga i luma atu. Pe folau tatu vava ai le nei fiafi. Ia la tatu va ai le alu whainga malanga ia le taimi ua ma vai ai ia le vaenga Paulo ia ona ole tala ina lava ole tala lelei ma fasala lau ia bave na alu le tala lelei ile senaturi mo mua ia po le vai tau lea tatu taua ole vai tau o apostolo ia po le apostolic period lea ina unawela o apostolo ia ina ia bave ona o moli le tala lelei ia e o lisi vaenga lisi pito fatali atu lisi vaenga e aru Paulo lisi vaenga ia e whapena ia le whainga o le ngā luenga e one ngalo le au tū lava po le manulauti o le tātou mta upu e le mawhai lava e se mea se tasi po se mana po se malosi o na tāwhia le misiona o le alu o le tala le lei po le whaavaina o le kāle sia i le amatanga. Le ai se mea lava e mawhai ona tāwhia. Manatua mai le manatu au tū nā o le tātou whaasol solo atu i Paul Kalame i mata upu te tasi o le tusi tātou te ilo ai whainga tā e le whaingo fia le alu o le tala le lei le ola o apostolo. Ai wile, e leila wa se mea na mawhaina tāwhia le alu o le upu le alu o le tala le lei. Na alu Paulo i Efeso malana au malanga mai kenika rea i le whaiupo sulman vana. I le mea sa oti ai ia lonaulu. O le mata upo sifulu man valu lea ia fo i au te tala noa atuai, leanga o le soonga lea. E na alu ese mai o ia mai kenika rea, ai tuua ina ia akula mapisila. Tuua ina i kenika rea, ele mea na oti ai le whana seri Paulo. E masalo la e alu Paulo anga i Jerusalem le whai upo e lusul ma le lua e peon tātu whaita wina le vaso tēnei. Ai ua mei atu ia le whai ngā malanga, ia po o le ministry a akula mapisila i Efeso. Lea na alu ese mai ei Paulo ua alu o ia whamai ua alu i Kaisaraia i Jerusalema. E alu Paulo i Efeso, a o loo iai a kula mapisila i le whai upu na e luas fulu marfa. Sa tu ua fo ila e Paulo ia le sile me tatu te iloa ile le ta ua tele o le strategy po o ia po le awala na whao ngai na e Paulo. E le o wha tasi te mi umu. Pei fo ila o le mata upu se fulu ma le valu. Sa tu ua i e Paulo ia Timoteo masila i Perea. Ele mata upu sfuma fitu non fai upu sfuma fa ai al watu o ye atenai na o ia lava ai na toi fei loa ile fai ngā malanga ile mata upu se fulu malvalu toi fei loa ye koronito a lela utato o maila ile mata upu se fulu maleiva ai mafai ona o fa manino matoe fa manatu ya to ele ta o tele o le fai unga o le mata o pos fulu ma le valu wa manatu foi o le o tato o atu ile malanga lona tolu le apostolo Paulo ta o tele le me tau mai o malanga o uma le malanga mo mua uma le malanga lona lua a le malanga lona tolu le ua fa pena ona fa mai a po o fa uma le malanga lona lua a o le ua amata le malanga lona tolu, malanga fa apostolo le apostolo Paulo. Le ana amata maila ele mata apos fulma le valu. Na ia le fai upe lus fulma le lua, ia ma le lus fulma le tolu, le ia fa punga fa pea. Wa o atu i Kaisaraia, ia po le ua o Paulo i tua oi o Jerusalema, ia po le ua o atu a Kaisaraia e tutonu o Iuteia. Ai fa mai ua o atu i Kaisaraia ia le whainga malanga Paulo malana o malanga. Fa mai ua aluae ma lofa atu i le ekalesia la le Jerusalema po le Mother Church.
Whamai o nā luifo lea o ia I Anetioka. Ia, le lai whamai wa luifo o ia I Anetioka. Ia, mataulia fo la o Anetioka. O I lea na a mata tuai le whainga malanga. Ia po le malanga wha apostolo lona lua. A o le nāla o toi whaaiu I Anetioka I le ekalesia. Na a mata tuai le malanga lona lua. Le apostolo. A le whaiupu la e lua sumantolu. O I nānai loa mai ai. Le amatanga o le malanga fa apostolo lona tolu. Le apostolo Paulo. Whamai, ua whai pō foi. O le winga nā whai whaupunga whamai, ua whai pō foi. I le tulanga foi lea e pei tau mai I le whaapea na le tasi se aso, pe tasi se pō, pe tasi ia pe tasi se aso na nofo ai le apostolo I tu tonu o Anetioka. Lona winga na wha umi la na nofo ai tu tonu o Anetioka. Na e whai mai ia le wha Britania whapea after spending sometimes lona winga e leo steimi e la ititi. Sometimes ia maybe a couple of weeks. Le lope luo ni vai aso, pe tolu ni vai aso, ia pe masina foi. Ia hu na pe faitau masina foi. Na nofo ai e tusa ma le whaapunga wha Britania. After spending some times in Antioch. Ringa na iei se teimi na malo lo le lei ai le apostolo I Anetioka. Ia, whalongo la ia le whai upu e lusu maritoru lea whamai. O na whai pō foi, ua alu atu lea o ia, ua alu solo I le nuu o Galatia ma Ferukia. Winga upunga, ua alu solo, lona winga, he came into the city of Galatians from place to place. Mai lea no fuanga, I lea no fuanga. E tau mai ei. O mea umaia na asiasi mo I ei Paulo. Ia masila I le la malanga lona lua. Ia matimo teofo. I le atu Galatia. O lea ua toe asiasi I ai le apostolo o Paulo. Le walu e toe asi. Whamai walu solo. Lona winga wa asiasi solo le apostolo e toe asi. Ia le auso na I ekalesia o lo I tu tonu e le ngata o Galatia ma te leo Galatia o le tu malo. Galatians was a region. It's not a town, it's not a little city, it's a region ringa o se no fuanga I pe o kilani le tele. Ai tele lani ekalesia o lo I tu tonu I nana whaatuni nei Paulo e tu tonu o Galatia. E le ngata o Galatia, a o Ferukia na e tau mai nā, whamai, ua wha malosia e ia le auso uma. Luinga wa alu Paulo ina I toe wha malosi. Nā ua a mata I le malanga lona tolu le apostolo malana au malanga e toe wha malosi I le auso. Ia, le nā, o le mata upula e se fulu maliva. Ia o le la o tātou o atu, ia e tātou tele, ia o le mata upu se fulu maliva. Ia o le tātou te bava aia ngai I le tāua tele, o le si tangata le tāua mai ilo na ingoa, o Apollo. O Apollo. Ia mantau le foi o Apollo, o ia lea o se tasi o so o nā luatu o ia I tu tonu o Efeso. Walu ese mai Paulo walu o ia ngai I Kaiseraia po walu Yerusalema. Ai aluatu le tangata nei o Paulo a ngai Efeso. Nai ai nai le whai unga o le matau po sfuman walu. E alatu la a Apollo na sau mai Yerusalema malona mala malama I mea tau o papatisonga. Ai aluatu o ia I tu tonu o Efeso. O lai ai I aisi so o Paulo o ai o Akula ma Priscilla. Ngai le whai upo e lusu ma le wha e o lava I le whai unga o le mata upu le na
e sefulu ma le valu. Lea na alu atu ai e whaalongo atu a kula ma pisila ia o lai la aunga mai po lai o mai ia matautala ai a Apollo i tu tonu o le sunako e winga e le papa tisonga. Ala maneia ia o nai tau mai ina fa mai ona ave eseina la ia lea e Paulo ma fo i e akula ma pisila wala ave eseina le tangata ni a Paulo o a Apollo ma la to e a o uina o ia e le tūlanga o le mea tau o le papa tisonga. O le ruinga o lea e tau mawhai ia le urungali i lea e tau whaamala malama atu ia mawhailoa atu i le li i leo Apollo wa leo ai i le papa tisonga o i lana launga malana tala inga ai whaalongo atu e peia e whaale malama Apollo i le tūlanga o le papa tisonga. Nai ei ia le whai upu na e luas furu ma le ono whamai wa fua ona tautala wha malosi o ia oi Apollo i le sunako. A ua whaalongo atu a kula ma pisila i a teia ona la ave lea i a teia ma wha matala atu a tili i a teia le ala o le atua. Le ala o le atua. Luringa, the way of salvation. So they put him aside and teach him about the way of God. Luringa o le ata o le whaaulatanga. Pea tātou mawai i le mele o lo tau mai whamai wa whailo atu i a teia ia le ala o moni o le atua. E fōlinga mai i e tasi lava le papa tisonga lea i loa e Apollo. O le papa tisonga a Ioane le baptiso. Tasi a. O lea la e pi fōlinga mai o lea ua wha i loa atu e akula mapisila i a Apollo. E iai isi papa tisonga e te mana o mia ona e iloina. You need to know about other baptism. E mana o mia lo iloa. Ai tātou te le i o atula i nai le vaengana, ala tātou mei mai anga i a Paulo. Ia on tātou tu whaatasia lo lea o le tū lea Paulo. Ia ma le tū lea a Apollo, ia ma kula, ma pisila. Ma tā ua na mua i oso atu Paulo, malana au malanga i le atu Kalatia, ma Tuatira, tau nuu i Efeso, ma faa mautu wai, lea lawa i Efeso. A o iai i Efeso, sa feilo i atu i a Paulo malana au malanga, fai mai i nisi ole au soo, po le au fatuatua, o e utel tonu. Na iai i le amatanga o le mata upu e se furu maleiva, fai mai o na po, na iai Apollo i Korinito ua tuana iai e Paulo nuu mawalulunga o na o lea i Efeso ua nai loa ai isi o lau soo, po isi soo o na whaia tule o ia i a te la tau. Na maua e o tau lea nganga pa ia i na ua o tau whaatuatua. Ua whai mai i la tau i a te ia. Na mātou le la ngona lava po ua fo ina mai lea nganga pa ia. O na whai atu lea o ia i a te la tau. Pēna papatiso ina o tau i lea. Ua whai mai i la tau o le papatisonga Ioane. O na whai atu lea o Paulo na papatiso ina lava Ioane le papatisonga o le Salamo. Po le papatisonga leo le vai. A Ioane, le papatiso. Ua whai atu o ia le nuu. Ua whai atu o ia whaatua i la tau i le muli mai o le keriso o Yesu lea. Ringa o le tala Paulo, ua whai atu i la uso o ia. E te tau o no tau whaatua matalia le na muli mai i a Ioane le baptiso. Da au tau maua le papatisonga a Ioane o le papatisonga le vai o le papatisonga le ata o le Salamo. Anai misi a te outou o na outou maua le papatisonga. E tau te whaatasi e tuai i le ainga o le tua ma avea outou matangata whaatuatua ina o outou maua ina keriso i o outou o langa. Ka mai le visili a le apostolo Paulo, na maua ea e outou le nganga pa ia ina o outou whaatuatua. Did you receive the Holy Spirit when you believe?
Luinga pe folinga mai ua uma ona tali tonu ma tua tangata ia. Ai ele papa tisonga le misi o le papa tisonga i le nganga pa ia. E pe o lato tali. Fa mai na mātou le langona lava pe na foa ina mai le nganga pa ia. E pe folinga mai. E le i faa longo ale awali ia. I le tala e winga i le aso le Pentekoso na fio i fai le nganga pa ia. Fa mai lato te le iloa e eisi nganga pa ia ua fio mai. They know that there is such a thing as a Holy Spirit. But without knowing that the Holy Spirit was descending from heaven upon the disciples. Na te le iloa e le i descend pe na fio mai le nganga pa ia. Ma wha manuia i tangata sa iai le awhiawhi o Pictolunga. E tusa mai wha Britania. We haven't ever heard that there is a Holy Spirit. Se vai. Na pauala le papatisonga la e mita ai ma no nofo ma le au kerisiano nei po le au so o le tonu Efeso. O le papatisonga Ioane. Ia, whai atu lo Ioane. Ai pe ua papatiso ina o tau lea. Into what then have you baptized? He asked them. Ona tali mai leo i lato. O le papatisonga Ioane. Le ntato whaitawina. Whai atu lo Paulo. Na papatiso ina lava Ioane i le papatisonga o le Salamo. A ua whai atu i ele nuu. Ia wha tua i lato i le muli mai. O le keriso Iesu lea. O lona winga. E iai le papatisonga Ioane. Ai ai fo i le papatisonga a Iesu. E mana o mia o na maua le awali ia. I le faa tua. Mai le fai upu e lima le la fai tawina o le fitu. Mai ua faa longo ai la tau. O na papatisoina lea i le suafo le li o Iesu. Ua faa ea tu fo i e Paulo. Ua faa ea tu fo i e Paulo o na lima i ate i la tau. O na oo lea o lea nganga pa ia i ate i la tau. O na tau taltala lea inga ngana ese ma perfetane i la tau. O ia tanganta uma pe tino nga fulu mali to lua i la tau. Lena. Ta ua ia o le mea lea e wha matala mai i. Mai ua wha longo i la tau. O na papatisoina lea o i la tau. I le suafo Iesu. O le whai upu e lima nai whai mai, ua wha longo i lato. O na papatisoina lea i le suafo lea li o Iesu. A o le whai upu e ono. Ua wha e atu fo i e Paulo o na lima i ate i lato. O na o lea o lea nganga pa ia i ate i lato. Fita no la titi au tile i toe fo i a Apollo, ma kula ma Pisila, ma mai fatasi i a mea i e lua. E tusa o le tala i papatisonga ia. Ma le mata upu leo tātou tala no e winga i papatisonga. Ai mawhai ono o si o tātou wa ai i le whaataua ina o papatisonga i tutonu o le tuspa ia. Ai meise o papatisonga i le whenga fau. E tolu i tu e ngā papatisonga e te tauana papatiso ai le tangata whaatua i le whenga fau. Po le tangata ua whaatua i a keriso Iesu. E tolu. E tu sai ma le whai upu e lima, le na whai tauina. Ua whaalongo i lato, o na papatisoina lea i le suafa o le alii o Iesu. Whai upu ono, ua whae e atu fo i e Paulo o na lima i ate i lato. O na o lea o lea nganga pa ia i ate i lato. O le papatisonga i le vai, e taua o le papatisonga i le suafa o le li o Iesu. Luinga, e pia fōlinga mai na papatisoina tangata ia le tele o tangata nei i le papatisonga Ioane. E pia fōlinga mai o lea ua toe papatisoina i la tau i le vai. I le vai. Aisa, o i la tau o tangata whaatua, o i la tau o te tau ona uma ona o la tau whaia le papatisonga mua, o le papatisonga le nā. Le ala tātou tala noa i mua. O le papatisonga i le tino ke riso Iesu.
Papatisonga mo mua na luinga o le teimi e ulu fale ai le tangata I to tonu o le ainga o le atua, into the body of Christ. Papatisonga I e luan tatu talanoa na nei le 5 fai upu e 5 ma leono, o le papatisonga le vaina e talanoa ai le fai upu e 5, a o le papatisonga I le anganga pa ia, na e talanoa ai le fai upu e 1. A le papatisonga mua le e ta ua tele le tatu whaata waina e tolu ai la papatisonga, o le papatisonga I le tino o keriso. E pe ona ta ua I le tusi mo molko nito o lona mata upo sifuru ma le lua o lona fai upo suma le tolu whapea. A wafo o le anganga e to tasi na papatiso I na I tato uma I le tino into the body of Christ. I le tino e tasi. Po le Iuteia, po le Eleni, po le Polonga, po le Saoloto, fa mai ma ua whaau wina ai tato uma I le anganga e tasi. O lo talanoa I le papatisonga e te saua I tu tonu o le au ainga o le atua le ringa o le teimi o le wha o le tanga. It's a time of conversion, time of salvation. O le teimi e te talia ai e sue a vea mali'i ma whaola. Papatisonga mo mua ngā ese le taua. Papatisonga le nā o le misi a Apollo. Papatisonga ngā utelo o le misi le tō tele o le auli ia o le a. La ufa mau whaatuatua. Ai la tū te leo mālama lama moni I le papatisonga o le ulu fale o le tangata I tu tonu o le au ainga o le atua. Mai le tusi le lua kolnito o lona mtau po e 5 o lona fai po suma le fitu. O se ua I tu tonu o keriso. O ua I tu tonu o le ainga o keriso. If anyone is in Christ, luinga ua I tu tonu o le ainga o keriso. In Christ luinga ua e union, ua e whaatasi ma Yesu ma lona tino. For my he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Taimi o le wha o le tanga. Papatisonga na ese le taua usum tua whawhine. E ta o le papatisonga I le tino o keriso. Baptism into the body of Christ. O le taimi le na e loa ai o oe o le tangata fau. New creation. Ai whaataua I nā I le vaenga mo mua le nā. I le mea tau o le new identity o le tangata. O I nā lea ua whaailoa mai ai I se tūlanga o lo whaasino manga fau. Ina ua e maua ke riso I lo o langa. A new identity. Te mi ue papatisua I anga I tu tonu o au ainga o le atua. Wa ia te oe I le whaasino manga fau. Wa I loa oe o le tangata kerisiano. Awa o oe o le tangata ua wha mau whailonga ina oe e le anganga pa ia o le atua. You are sealed by the Holy Spirit of God. Wha mau whailonga ina oe o le tangata ua e join, ua e iai tu tonu o le tino keriso. Mana tua foi e loa le fita Roma e lona pulo tau. Awai ele leipo I luma I e tusi ai. The Roman soldier. Lea na ai ai Paulo ma I e tusi ai lana tusi I le Efeso mta upo ono alo iai le fai upo e sfurma le fitu upo e whapea. Ma ia outou ave le pulo tau o le faa o la tanga. Le oftau ato otoa mai le atua. Oftau faa le nganga. A o te fia whaatau a ina le pūlou tau. Low identity. E loa uma mai a o e tangata I au fōlinga. O le pūlou o le wha o le tanga ua I ke riso I a te oe. Po ua e to tonu o ke riso.
Ua e pūlou ai la whamai, ua wha pūlou ina o le pūlou, whamai o le the helmet of salvation, o le pūlou o le olatanga po le wha olatanga. So se mea e te alu ai, e yellow helmet, o lo iloa ai, o oe o le tangata ua wha mau whailungaina, i le toto o le tamai māmoe. Ua manutia oe, lou mawhau ma lo ulu e ufi, i le pūlou tau, ato o toa mai le atua, le pūlou tau o le wha o le tanga, e iloa oe o low identity, e iloa oe o le Samoa i launga ngana, e iloa oe ua wha mau whailungaina oe mau e le nganga pa i o le atua, e ala i le a. E ala i le iloa mai e tangata o i tātou, o tātou tangata o le wha o le tanga, the helmet of salvation. E se le tāua. Pe ano whai atu le tāua ia o le papatisonga momoale, o le papatisonga i loa ilo identity, who are you? Na italia lo Yesu, e papatiso i le nganga e tasi, whameo, tangata uma ua papatiso ina i le nganga le tasi, o mai to tonu, o le tino ke riso, o i la tau, o i loa lako identity, fau, new identity, o i la tau tangata, o i ke riso, i tu tonu ia i la tau, a o la tau foi o i tu tonu o le tino bo le body of Christ, o i la tau tangata ua whanau fauina i le nganga. Amen. O le papatisonga lo na lua, se o tātou whātau ina papatisonga nei, o a papatisonga ia o lea ele o malama i, au so o ia ma Apollo, a o lea lae te tauna malama i, e pei o na wha malama i a kula ma pisila, e ese ala papatisonga le vai, a yeisi papatisonga tāua, wha malama i Paulo i le au so o leo atu, la fo ebe vesi wha la tau whātua means, o talia la tau Yesu, le au whātua le au so, ai se on whala vlave, ia, o lai misi, isi papatisonga e lua. Lena toi o isi, whalongolongo, pe fōwhole la tau whalongo i lea o Paulo, ua toi papatiso ai la tau pe on tātou whaitawina le whai upo e lima, ele o tautala i le sesi, i le papatisonga i le tino ke riso, alo tautala i le papatisonga o le vai. Toi papatiso isi tangata le vai, o le papatisonga lona lua la. E taua o le papatisonga i le suafa o Yesu. Tamā le alo ma le nganga pa ia i sesi taunga. Ma Yesu au tō o papatiso atu. Papatiso i la tau i le suafa o le tamā le alo ma le nganga pa ia. Au le wha ingoa mai i le ngata o le apostolo Paulo au i fo le tusanga luenga mtaupu e tatum taupu le whaitau le whaupu e lima. O le papatisonga i le suafa o Yesu. In the name of Jesus. O le papatisonga le vai. Alongo foi le fai upo lima le la uto e fai tawina. Ua whaalongo ai la tau. Ia Paulo. O na papatisoina lea o i la tau i le suafa o le lii o Yesu Keriso. Ia masalo ngisi ngaka u koe papakiso o mang papatiso le vai. Au nisi tangata e fau le la tau whaalongo. Awa e te utala Paulo e iei utaia. E iai fo i matangata e leni matangata nu ese. E lopo iei tangata u whaalongo li liu, whaatua ia Yesu, toe papatiso ia po o whaato a papatiso fo i le vai. I le whai upu le lima, ma le whai upu ono le tātou whai tawina. Le siata tāua o le papatisonga le vai, a e alu le papatisonga le vai, ua tanu mia i tātou, o le ata o le Salamo, yes. O le ata o le Salamo, repentance. A o le tāua o le alu o le tangata i lalo le vai, has to deep in e kua wha mangoto i lalo. O le ata o le tātou whai atu, declaration in public, that we are buried with God, with Jesus, ua tanu mia i tā mātou, i le oti o Yesu, i le maliu o Yesu, o mātou whioti whaatasi ma Yesu, o tanu mia whaatasi mātou ma Yesu. Mai mātou te toe tutu whaatasi foi ma Yesu, i lo whaatua tua. Ia, o nei papatiso lola ia lea, i lo whaatua tua, o le ata le nā, o le tanu mia o le tangata tua i tonu le vai. Ai sau le tangata i lunga.
ai saule tangata fau e alu e whaile whina ngalo le tua. Pei au Yesu, na umoron baptiso Yesu le vai, e le isang sala Yesu e le tau salamoa, ia o tātou, tatau ia e tātou le salamoa, ma o le vai e baptiso le vai, o na saule o le tangata fau lunga, alu loa e whaile ministry e pe o na whaia Yesu. Na na saua Yesu, whaile wha te tainga, wha to alu loa, la unga le upo le tua, la unga le fe au le malo lon te mana sauai, ina ua uma na baptiso i le vai. Amen. O le papatisonga lai le vai, usum tua wafine, e sau ni ai i tātou mole se ola fau, it's a new life. O le papatisonga i le tino ke riso Yesu, o le identity fau, a new identity. O lo whaasino manga fau, o oe o le tangata, ua sui lo o langa. Ua ele toe ola i le angsala, a ua identity o e whaatasi ma Yesu. Ua whailo pūlo o le wha o le tanga. Ua ilo mai oe o le tangata, ua e wha o le inga, ma e whanau fawina. O le papatisonga le vai, e sau nia i tātou, mo le ola fau, le ala wingo le ola fau, le la alu e te whaiese ministry fau mo le tua, le la alu te au auna i le tua i se mea fau, ngaluenga fau, mea fau, le anganga fau, pea no whai atu na umalona baptiso Yesu, maua le ola fau ma le malus fau Yesu, le ala mau whai, alu lo e whai le whina ngalo le tua. It regenerate new life in us. E mai ei se toe fausi ina ma toe wha seki le lei tātou ina i o tātou loa ola i se o langa fau pe a uma ona papatiso ina i tātou. O le tere o tangata, e pe e whai mata longa le nei mea o le papatisonga le vai. Papatiso, whai mai fo, koe papakiso, o le alu ale camp, papakiso. E le ta alo i eise si te tau na whaatasi a whai ele i malama lama la i papatisonga momua. E ma whai ona toe papatiso wha alua le vai. Ai a whaia ma le whātua tua. Tā ua te le papatiso le vai. It's how you live and how I do live after baptizing in water. O le ola fau e ola i tātou pe a umano tātou papatiso. Amen. O le identity fau po le mei loa i tātou i a tātou o langa wha le nganga e le papatisonga mo mua le whātua. Sau le papatisonga lea, le ola fau. How are you going to serve others? Whaafewhea, le a le mea o le a e ngā lue ma whaia mo le atua. I le ola fau, ma le mālosi fau. A new life, new beginning. Pe on tātou whaita wina. O se ua iake riso, tangata fau o ia. Ma vai mea tuai ua whaafau wina mea oma. A new beginning. Papatisonga fo i le vai uso mtua whaafine pe ona utaua. O se fola fo langa lea. E moli mawina e tangata. Ua whaatasia i tātou. Whaatasi oe, whaatasi au. I le ainga o le atua. O umana o whai atuai, ia, nā ua utoe whai atu e wha mautūli tāu o le papatisonga le vai. Ua whaatasia i tātou i le maliu o le tanunga ma le toe tū mai o Yesu ina ua mawai aso e tonu. O le ata le nā. O le ola tātou te maua mai a ke riso Yesu. E ala le sitianga ma toi tū mai. E iai le wha moe moe o le tangata kerisiano. Mai le kolose e lua lono whai posuma le lua. Ua tanu mia fo i whaatasi. I tātou mai e le papatisonga o lea fo i. Ua outou toe tutu mai ai whaatasi mai i le whaatua tua i le mana o lea tua. O le na whaatu mai i a teia mai e ua oti. O le papatisonga lona tolu, usum tu whawhini, le matua anu numia ia Apollo, le matua le malama lama i fo i le au so ia, a tonu wa umano lato whaatua tua, umano lato papatiso le vai. Ai misi a tole papatisonga lea, o le papatisonga i le anganga pa ia. Papatisonga i le anganga pa ia. O le papatisonga i le nganga pa ia. O le mea lofa
It's a gift. O le mea alofa e ave le atua I tangata o malava. E papati soina I le tino ke riso, pe faa tua I a Yesu ke riso, matalia o ia. E ave I ai fo I Yesu le mea alofa lea. Le mea alofa lea e tau o le papati songa I le nganga pa ia. Le ia I le fai upe ono le tatu fai tawina na nei mai tatu tusi, fa mai ia. Ua whae e atu fo'i e paulo na lima I a te I la tau. O umana papatiso le vai. A o lea lau whae mai ua whae e paulo na lima I a te I la tau. O na o lea o lea nganga pa ia I a te I la tau. O na tautala lea o I la tau I ngā ngana ese. Ma pero fetane. Ma pero fetanga. E iei taimi e tātou te maua whaatasi e apa patisonga I e lua. It is possible to receive these two baptism at the same time. E mwhai ona e papatiso I le taimi ua e maua ai ke riso le papatisonga I le whaolatanga. E mawhai foi ona e maua I lava I le aso lea po le taimi lea. I le papatisonga I le nganga pa ia. It's supposed to be. Ai sea, e iai lo ke riso I tutonu ia I tātou. O lona winga, ua te tau foi ona activate malona nganga I tutonu o le tangata whaatuatua. Yeah, sometimes e inistemi a tonu e te papatiso le papatisonga I le tino ke riso. O louru fale I le tino ke riso. Ia ai te le I maua. Pe tātou te le receiving ale papatisonga I le nganga pa ia. Ma maua whailonga ma mea alofa ia. Te le I o vaenga I tutonu o le tusia ngā luenga. E whae e lima o lau apostolo. Whae e lima o Petelu ma Ioane. Whae e lima o Paulo. Ai whae mai. Ai aluifo ai le nganga pa ia ma wha tumu ia I la tau. Na whae e lima. Ma tau tala mai I la tau. I ngā ngana ese. Ma perfetanga. O le sign lea. Po le whailonga lea. O le nganga pa ia ua I tutonu. O le tangata. O le tautala mai. O ia. Manifestation of the Holy Spirit within us. Through the speaking in tongue. And prophecies. Amen. E le na le paunau ni whailonga o le nganga pa ia. Ua siol tātou le nganga pa ia. Tele nisi whailonga. E ala I le tātou characters. E a mionga, e ala I o tātou winga, characteristics, e ala I le pūloa lena o whai atuai, o I loa o e ma o le tātou kerisiano. E te tau whai ona I loa I o tātou winga, ma mionga, ma me whai, o low identity, o oe o le kerisiano. You are the Christian, you are a Christian believer. Amen. O le nganga pa ia la e pe o nā luifo, le nganga pa ia I le aso le Pentekoso, o le papatisonga nai le nganga pa ia. Amen. O le vana, whaoleina, o le vana talia e la oli ia, mamala malama ia Yesu a o lato mafuta. They received Jesus when they were together. Aisa, wa whaatua ma muli I lato ia Yesu. Aizona pona. E mana o mia I lato le mana, le whaunga, le whaatumuina, le mea lofa o le nganga pa ia e whaatumu ai le tangata whaatuatua. Ma papatiso I le vai. Papatiso I le vai. Na mai le upo Petelu I lana launga I le ngā luenga lua o luna whai pweto suma le fitu wha mai ia. Wha mai ia papatisoina o tau I le suafa o Yesu ke riso. Le papatisonga le vai. Mo le wha maanga luina o a outou ang sala. Whalongo. Ona outou maua lea o le mea lofa ale anganga pa ia. Repent. Papatiso I le vai. O inga, o na ufa I atu I Paulo. O repent, o inga lea. Salamo. Salamo maliliu matalia. Yesu leo no outou te wale outou ngā le launga Petelu. Petelu nfai atu I tangata I uteia. Yesu leo no tau whaasa taruina. Yesu leo no tau te ina.
mo te tau no tu talia i le aso nei fa mai lo petelu salamo loa tali ele fisili la uli na fisili vai o la me o mato fai o mato tete mu mo mato tu o mato loto le upu. What must we do? Afa mai le tali ele vai fau repent salamo luinga talia join ile ainga le tua. Have a new identity in Christ. Famai papatiso leo auto ilevai and then baptized in the name of Jesus. Ilevai ile swafa o Yesu Keriso. Famai ya mole faa maangaloina o a auto ngasala. Ana famai la ilea. Ona fa ato a auto maua lea. Ole papatisonga lona tolu ole anganga pa ia ilunga ya te utou. Ya, e mantua la, le lau toi fo ina e anga e il tatu tamo a Apollo. Mantua lei, e tu tupu mea umai e Efeso. Ya Paulo ma lau soo ia. A olo i Koronito ia Apollo. O se soo sa aluatu ia ma Yerusalema. A le lau tau mo fail tu stala ia Luka lea. E wha matala mai, Luka le fo mai. E whai mese wha matalanga e winga i mea e lua i lea i le tala i tu tonu Efeso ia ma le tala i tu tonu o Koronito. Efeso le iei Paulo, Koronito le iei Akulo ma Priscilla ma Apollo a olo whaia le mea lava e tasi. The same issue, the same problem, the same doctrine. O lea tau mawhai ina ia pishu, tau mawhai ina ia tuli atu ma ia maua le autu ina ia lama le lei tangata awane inunumi awane i confuse e winga ile papatisonga awangi i maua yanga le papatisonga le vai ai loa ai le papatisonga ile Tino Keriso ai le papatisonga ile suafa o Yesu Keriso ai fo ile papatisonga ile nganga pa ia. Famtala mai la Luka le se sengo mei lua o Akulo ma Priscilla sala ua o ina Apollo e winga ile papatisonga ile nganga pa ia wa ia maua le papatisonga Ioana ile vai papatisonga ile swafa Yesu uma fona papatisoina o ia ile papatisonga ile Tino Keriso ai na tele i maua ina le papatisonga ile nganga pa ia. Tatu o Efeso Paulo la Efeso sa ia o atu iso e tusa ma le papatisonga ale anganga pa ia foi. Wala tau whaataunu uina le papatisonga le suafo Yesu, ai la tau te lei mawaina le papatisonga ale anganga pa ia. Amen. Ngā luenga sfulma le walu lusu maltasi sa iei mua Paulo Efeso, ai na mawai atu ia ile alu na mawai atu amina fa mawai atu ia ile auso i Efeso ina ole a malanga ese ile fa ai unga o lana malanga fa misionare lona lua le sa ia fa ia tu ai ile auso i Efeso o te alu ai o te toe asiasi mai atu o taupe a tusai ma le finangalo le li o iloa mai ai ia le toe fo ia tu lava o Paulo i Efeso e leo sona loto a o le finangalo leo le li. Na winga o le finangalo leo le li ai sa leo toi o mai Paulo i lana malanga lona tolu toi o mai fea i Efeso. Ain tau whatu tu Paulo e aluanga i Galatia pe aluanga i sisi mea e asiasi e kalesia sa i e whatu ina momua aina taina i fo ia le nganga pa ia ina ia aluatu i Efeso. Amen. Anyway, o lena oso mai ei Galatia. Lena oso mai ei na. Ai na mana o Paulo e toi whatutuanga i sisi mea. E sui sisi ana destination. Ai na whaiatu le nganga pa ia alu Efeso. Ai sea, o lai whatali mai ele au le malama e winga le papatisonga. A mese o a onga. Ale amtanga la apostolo. Tau nuu lana malanga Paulo. Malana o malanga i Efeso. Malana tau mawainai. Ia disciples ia po au so o ia. Mai leo mauti noa mai usam tu whawhine po o so o Ioane, po o so o Yesu. Ai pe fōlinga mai. O ni so o Yesu o tangata whaatua tua. Tu sai male whai upu e lua whamai o tangata whaatua tua. Whai upu e lua nai sawa i whapea.
Ona whai atu ai leo ia ia te i lātou. Na maua e o tau lea nganga pa ia, ina ua o tau whātua-tua. Lo ringa, o tangata wa umo na whātua-tua. Wa umo no lātou ta lia ina. Ia Yesu Keriso i o lātou o langa. Ai leo malama i le papa tisonga. I le anganga pa ia. Lo ringa o so o Yesu. Ele o so ele ni so o Ioane le baptiso. Amen. Ya, masalo o na ua tautele le taimi u whaalu i whaamalmal maina o le tātou vaenga i e tolu i le me tau o papatisonga ne i tolu. Ya, te lofo ia i sau fisili ia o na e fisili mai ila ia lea i le taimi e tala toa le tātou leina. Pe a tātou whai tau i ai nei fiafi i neim ta upu pe a i se taimi a toi tango e whai tau. Ina ua whaamana malama atu e paulo le tala le lei i soo nei. Ma ua lātou malama lama. Ma ato atoa lo lātou whaatua tua i a Keriso Yesu. Ona pi baptisoina i lo leo i lātou. Baptisoina i lātou i le vai. Ma ua lātou talia ina fo i malea nganga pa ia. I lea lava aso. Mai ole me moni lava le au Cristiano le uso mtu fa fine ya Keriso le fiafi. Po le ale tatou fa mai tatou te to anga i le lotu fie fai mea oma o tatou o whanau o le tua o tatou o tangata e whapea o tu ina atu o tatou o langa i le lii ale me moni lava uso mtu fa fine i le whenga inga fau e le mawhai ona avea i tātou mani Kirisiana moni lau. Pe a whai e le iai lea nganga pa ia o lea tua. E taitaina i tātou. Lea nganga pa ia o lea tua i tu tonu ia i tātou. E mwhau tātou te pisa, e mwhau tātou whamau tātou o langa ua mātu tua, ua whaolaina, ua whanau fawina, ua sui ma. Tātou loa le tus pa ia, ua tātou tangata, ua sui mai le olanga tuai ai au noa i tātou ma le nganga pa i au sum tō whawhine. E le aise mea whapena le whengenga tuai. There is no such thing as a Christian without the Holy Spirit in our lives. Nanga na alu Yesu e whamai au te awina mai lo ua nganga pa ia o le whiso soani e na te teitai ia te utou, na te whai loa ia te utou. Mea uma. E manu iai o tau. E tātou mantua, o sumtua whawhine, a whai ua tātou ia Keriso i tu tonu o le au ainga po le ainga o le atua. E mana o mia lo toi siaki ma e toi, just stop and think. Ua au papatiso ea i le vai. Ua au papatiso ea i le suafo Yesu Keriso. Suafo le tamā, le alo, ma le nganga pa ia. Wai mawhaiona e papatiso anga i tu tonu le au ainga o le tua. Ai misi atoa. Ai misi atoa le ola fau. You can have the identity without the new life. Ngā le identity a ai te leo i loa ola. Ina ua e papatiso le vai, alu lo Yesu whaile whina ngalo lon tamā. Purify, set to go, sanctify, tu ua tu uma lona ola fau, e whai eile whina ngalo lon tamā. E ese le tāua. Nei la so o pe on tātua vai e tonu Efeso. Sa la tau i loa ina le memoni. Ta la tau i loa ina ia le tāua tele. O onga nei e Keriso Yesu. Sa la tau loa na whaalongo i ai o la tau. Na tāua le upu ia i la tau. Ai le i ato o toa ai lo la tau loa ma lo la tau whatuatua. Ai ese le tāua i o le meo le toe alu watu o listangata. Toe alu watu o listangata a tonu o ni so o na whaoleina mai to tonu Jerusalema pe na whaoleina mai lea sol Pentekoso le launga pe telu ai le ato o toa lo lato whatuatua a o le manei o le toe polili atu e paulo le a o onga ma wha mala malama atu le tā ua tele
o le papa tisonga i le suafo Iesu, ma le papa tisonga i le ainga o Iesu, ma le papa tisonga i le anganga o Iesu. Amen. Te taua. Ia. Ava vaile iai usom tua fine i le tala a tole nei. Ia, le nai fōlinga mai o lea ua se e atu ia le whainga malanga ale apostolo Paulo o ese mai tutonu Efeso a. Ma nai whai mai ei le whamtalanga i le whai upu e walu malei whamai ua uru whale whai o Iesu nako ma la unga wha malosi ma tautaltala ma wha o leo le atu ai la tau I mea le malo le atua I masina e tonu a ua loto fatu nisi ia e pelana o ta ua ma nei le alu upu le atua ai o ma le whai upu iwa whamai a ua loto fatu nisi na le winga na upu loto fatu ua loto te nisi ma ua le teritonu wa upu leanga mai I le nei lotu I luma o le totele o le ale lotu le ta umai I o na e ta umai le whai upu e iwa a me se ale tu spa ia wha Bretania the way lango le ingoanga o le lotu kerisiano na ie le amatanga o le ala o na e wha sa moa mai I wha mai o le lotu ai o le ala ia po le ala moni the way lo winga o le ala moni I le tua o le ingoa whaingo fia lana whaingoa ai le amatanga o le lotu I tutonu I Jerusalema ma le lotu I tutonu o Antioka ia ma le alu o le tupu o le tala le lei na pau ana le ingoa na ingoa ai o le ala until the time of the father of the church in the second century se I o le century lo na lua ma le lon tolu I ta maa le au whātua tua I le au epikopo na lātou suia I loa ma ave ese le ingoa o le ala ia po le teimi ma le teimi o lau apostolo po le apostolic period ma lātou suia I loa I le upu katoliko le ingoa nana ingoa ai ia le lotu kerisiano mai le century lo na lua lo na tolu ia si ia o mai lava I le century lo na wha ia ma suia I loa wa le na o le katoliko na a mata mai ai ia a ua tuulo iai e Constantino ia ma le whaapotpotonga o tai o lotu kerisiano wa creed whaatasi le creed ia po le tususinga tu mau ua whaingoina I loa le kalesia kerisiano Katoliko Roma mai century lon fa po le tolu lua lima ti a ai olena o tulai mai fo I lau te I le tala le lei tonu o sunako fa mai e iei tangata mantua e iei lava tangata talitonu talia ai iei fo I matangata le talitonu tangata te I le upo le tua pea on tatu ta ua le amatanga le challenge lava leo le misiona o le tala le lei po le kalesia Jesu Keriso o le te o le folele o le te ena mai oppose o le rebel o le oppose ia po le go against I le flow ma le watu o le tala le lei ai iei lava I lātou tu ma te mai a le mea sili ona taua te loa e le iwa ai Paulo I nei tangata o ni tangata lea o ngā e le I whapea Paulo ia tuua I pēia nei tangata o te mai ia ona le tu e lau ngaina lolo ia le upo le atua o le upo le tala le lei sa manatu ia e te tau na fola I nei tangata le tala le lei Jesu ina ia o lātou whaalongo matalia aisa e lua tau sanga na nofo ai Paulo o le nofonga o le nofo Paulo I Efeso le melea I lona nau e launga le upu e mise e saute te ai whaopopo ia masina o Paulo I tono o Efeso saute te whaopopo isi masina o Paulo e moa ua lua tau sanga ngai tau maina I le mta upu lea lua le lei tau sanga na nofo ai Paulo aisa o le alofa o Paulo I tangata le whaalongo me tangata me kau unbelievers awane ngalo iei believers e iei foi ma unbelievers mantua foi le upo le apostolo Peteru
e le mta po fatu se nga luenga ve po suma lue pe on tatu tal no ine ste mo fano e le ai fo i se tasi o lo i le ola e le ai lava se isi ngoa i lalo le langi ua fo ina mai ai i tangata e mawhaia o na wha o le ina ai i tatou. There is no other name under the sun that can give us salvation. No other name. Le ai sesi suafa. Mai wana o le ingoa le suafo Yesu Keriso. Me le na alofa i Paulo ma launga ma nofo i pea. Se ia o ina vea Efeso se tasio au ekalesia au tu i to tonu o Efeso. Amen. Famaila ia leo le fai upu e se fulu. Fai upu iwa na e ta ua mai ele fai ungo le fai upu iwa. E le fale a onga o le tangata ingo ia tu rano. O le fale mataanga. Mo famai o le fale a onga e famai o le fale mataanga. O le fale lea na fao ngā e Paulo. Tai peo se fale a se tangata, tai peo se tangata fo lele e ingi o ngā fale haia, tangata e maumea le tangata neo turano. Lea na haia ila na ho le Paulo e fai ei ia o onga, ia e fōlinga mai na li liua ia ma nei tangata o turano, ia o onga la apostolo. Paulo solo mai ei tangata unbelievers, tangata le whaatuatua, ia ma tangata whaatuatua, ma whaalongolongo for 2 years o lua tau sango se teimi umitele. Amen. Se teimi umitele ele tūlanga o le nofo o se tangata missionary tau mawhailenga luenga le tua. Ua whaia fōi e le tua vāvenga silisili i lima o Paulo. O lea ua avea ilona solsolo ma le tali o tota na ilona tino e a whaamalo loa i mai. O whamai ona mabaya i lea o la tu mai ma o i whafo fōi i a te moni manganga leanga. Ia lena, mawale ma tau tia o le mana lewa ia Paulo. O le solo ia o le Abram fo lele o le mele pe se tali o tota e le whaia o kuka ia ma le solo mea uma na papai le tino o Paulo na tau ai atu pau ale mea o le pai le mea na pai le tino o lo i le mana ma le mamalu o le tua o Paulo na pau ale mea o le tu atu pe talo atu ia pe pai fo i tangata mamai mamalo lo ele ngata ilea matutuli ai mate moni. Ia e la si alia lale i lalo ifo o le vaengal na o lo ia se tangata o se fai taulanga o se os taulanga sili malana whanau e tō fitu whamai ona whamalosi le o ia o isi o le au taula itu i utaia o e na wheo ai o la tau tau atu le suafo le li o Yesu i lunga i e ua iai anganga leanga o whape atu ma tau te matua whai atu le suafo Yesu o le watala ina e Paulo i o le mela le na whai e lau li ia o no nofo ma wha o ngā le suafo Yesu ai ese ma Paulo o Paulo la i le mana o wha tumuina le mana o le anganga paia na i e wha o ngā ina le suafo Yesu ma tutupo e wavenga ai ala o li ia le wha ngawa seva o le whai taulanga siri. O no nofo ma whai ia wavenga le suafo Yesu. I o le mea lana ia, ngai lalo i foltala. Whai mai o la tō whai atu la i tangate i te moni. E whai atu e whai mai te moni i a la tō soli. Ma tō te iloa Keriso, ma tō te iloa Paulo, a o ai la au tō. Ai whai taula i el tala. Whai mai o na tuli i le te moni o la uria. Whai mai ua o le atoa. O tau fitudi. Whai mai ua toi na tele no noa. Anga e sawa ina. Toi nga aleini lai, lo ngau kia ile ia e halu la toa. Ese au pala ai ile te moni. Mo le tau mwhai le mea whaale atua pe whai le mea whaale nganga. Ai na le whaale tino lai ai. It is impossible. Ele mwhai. Na le tangata whaale nganga i pe o Paulo. Lea e whai mai le. Vamai wailoa, vamai wailoa le nei mea i lato umalama o ena no nofo i Efeso o lea, na mele na tupu i vavenga, i ale ngata fo i lea, i o la uli i antau po i whao ngāle suafo Yesu, vamai, o na o leo le matau i ale te i lato umalava, ua vivi i le suafo le li o Yesu, ua mai fo i lato e to tele o e whaatua tua,
Whaali mai ma tau mai ia lātou wa mio. I tau mai ia lātou wa mio. Le identity, le na tātou talanoa i whamua. Tau mai o lātou o langa. Tangata whātua tua. Wa tau mai i lātou wa mio. Demonstrate by their conduct. O lātou a mio i o lātou o langa. Oka le mānei a. Mai tō telefoi o e na whaitonga whiti whātau la itu. Na whaapoto i lātou, a lātou tusi, ma su sunu ai luma o tangata uma. O na lātou whaitau lea i a lātou whātusa. Ua i loa ai, ua 50 o afe o tupe auro. Nā le mea o tupu i lauri ia lau whai mea whātau la itu ia. Ina ua te tonu ma ua matua i ofo i wāwenga na whaia e le apostolo Pauli. Nā le mea o tupu, whātua wali liu. E whawhion tātou lo. Whai mai ua o lātou saia. I a lātou tusi. Ma lātou mea na whaonga i a lātou mea whaipele. Ma lātou mea whaatau la itu. Ai mai se o lātou tupua. Nā, nai lalo le whai upo e lua se fulu. Ia. Le nā. A le whai upo e lua su maltasi. O nai amata e whai mai uma vai a mea. O na tuule e Paulo i lona loto. A uma o nau iane i Makedonia ma akaia, e alu i Jerusalema, ua whaapeo ia, ua mawai o na o iai e te tau o na o a siasi i Roma. Ia, o na awina atu lea o ia i Makedonia, o tangata e to o lua, e o na te au auna ia te ia o Timoteo ma e rato, a o ia ua whaipo o na nofo i Asia. Na, taloe, fa uma le vai aso le tātou mta upu le wa le io atu le si mea taua le afa o le tātou mta upu alma nei i o le melea o le ua aila apostolo i luma wo i loa le unga o lana whainga malanga lon tolu le fa apostolo e fa aiu i Jerusalema aina niaile nau le apostolo o ia e fialu i Roma. That was Paul's desire, is to go to Rome. He wants to take a journey to Rome. Fa umai lang a missionary, lang fa missiona. Ya, msaluta tu tio ya i va yasolea. Po le alme na tupu. Al mele ta ua mai. Aele yalu Paulo i lonala. E uia tu i Makedonia. Ale maneia o le awala al toina leo fai. Ua mua ua awina mua ia Timoteo ma le tangata ingo ia Erato. O Erato e fōlinga mai o se tangata e sau mai i tonu o Makedonia. E na te malama i le ekalesia e mai se o lona wha mao nia ina o le tala Timoteo leo le alu e fai i ekalesia wai le tasi se ekalesia. O le mele finangalo, e mele mna o le apostolo Paulo. Ina ia ui atu, e luatu muli o iei Makedonia. Wata pena se me alofa mo Jerusalema ili auso Jerusalema. Aisa, o le taimi ia na faisi soso o mafui e tu tonu o Jerusalema. Ma iei se a faina o le auso i tu tonu o Jerusalema. O lala iei le mana onga. There is a special need, not only financial need, possession need, mea uma o lava, mea uma, e maise ale tupe. O lai mana a Paulo, e oso atu, wa uma o na ao, wa uma o na tā pena. Ia, tau te whalongo fo ia i peona, tusia ia Koronito, ma lui Koronito, ma ngai a kele le mea alofa Makedonia le ua usau, le ua woso mai, ma au mai, a au tou, le aia se mea ngale pisa, e le eisto mea alofa e whai e ave ma au tou uso Jerusalema. Le la e tatu whaite wina nei, na wina ai le ulia o Timoteo me rato, e mua atu, ai whai mai le whai unga le whai upo e lusuma le lua, ai se i o whai po, o na nofo i Asia, le fo saule upu le whai po, le tatu tau iai, ina o tau nuu Paulo i Antioka. Le ala wingo le whaipo, he has to stay for a little while. Ringa, o ni nai vai aso. Po o se masina foi.
a o lea o le anofo ai whaamua atu I siuso po lana whanau whalengang e tā pena se mea alofa mo Yerusalema le ua po el mawo fau le apostolo o ia leo le anga I ngai fo I atu Yerusalema ia ma le lilo iona manatu ia le alaku whalpui pui Yerusalema whaka ave whapangtai Roma ia si tātou noa ai le vai aso lea tala atu tātou leina pe iei sau fisili pe iei fo se meti fi whapopo mai ai le tātou mta upu le nei fiafi talo lea na tele na tātou tala noa I papatisonga I tolu ia tonu fo I ese so si le fia ese fo I saua o onga ia mai se tonu si o te tau o kalesia I mea tau papatisonga ma tau rio le papatisonga le vai o le papatisonga whaatofu ia le usau tātou wala mua talofa la talofa Alo soifua lau sunga. ia malo la wala soifua o mai o tama Ya, manga yale pulkalame manga yale falonglong aku. Kusa fo ima fa mamla manga o kede o meore. Fiongo pa ya de kuoma me fu isaul fenga kwai ti kaul fenga fo. tai Ai ele olo ofisidio ke fia mal malama fonki. ia Au fo inge I ke kengal fingalo pe. Ava ku ia I olo wa fia mal malama. Le pap ke manga wa kusado le pap kiso ia Kalau wakan kung pap kisonga pe olo fai ko kola ke ulu fale da wa ngole ko pe sa wa pe de ia mai fa mama inga fo kai ka lang sala le ka o lang sala ku fa solo ya kama eva ali fonki ia ya ale manga la lo manga ale o mai ka wa fa pe o le si pap kisonga inga ia ka te ole mang po fa pe o lo pa kisenga lo ngalu be ia o le me lo ka pa kisonga le ka ke lo ka fa ko ma lo me ka ke ia matuli fo ile o le tusi finga le luka mtau po tolu o fai mo mua o sumal tasi ngai o ai ia Yesu o ia upo Ioane el Baptiso fa pe upo Ioane el Baptiso o a ulava o te papatiso I le vai a o le muli mai e na te papatiso ia te utou I le anganga ma le afi anga ma le afi oi bolonginga e isi papatisonga e muli mai me la lenga fai atu ia Paulo ia ma akula ma pisi le lauri ia le mamlam e sili atu le papatisonga a le muli mai nai lo le na mua mai oi o Ioane el Baptiso ai elenga al papatisonga le vai e fata ua e au Cristiano le fengeng fo e fata ua fo le papatisonga I le ainga o le tue te urufale ai tonu ia ma le papatisonga le I le anganga pa ia o le mea alofa Boe tau mo mai ma lo fa ka de bu ka mal la ma ku ye lau fa mal na manga lau sunga le fa fenga ia fa ka kede mo pa mo mai foi ma mai foi fa mal na man ku foi ma le fia mal na mo singi ko ina tai ya jol tama mo le nga fa ka kede lau sunga ma le fa fo fa ko ma ngo fa lo ka ko nginga ngai mo mai ko re ko mo ku ya mau tai familia le tu le fiafi a jol tama ya pa eso fo a konki ya pa eso fo mal siri mal la mai ya Atalo for lista to volau talo. Abon. Yo, take. Amayoi. No we have kai. Nei wo ye paso fa kai de ni foi yaso. Ye li. Ye mere kama manga mai ko de. Also, olga ko kala me ni di so pa ki songa. Dio. Ye lango I le vesi e la uri Olai o kolingiko ale foi fai ku I efesole ka pualekas alma ya poni lo kama manga mai de papi songa le baia per menga tau foi si songa ko ngalo mo vai ya ole o songa le baia e fa ta mai pe million mai leira si de kula le mul mai ke o papi so le nganga pai ya na
O talanga Ioane. Malanga lai mo tanga te lana papa songa le vai. Il salamo. Ia fa mai Ioane. Ia o la papa songa. Ia o nga al papa songa le vai. Ai sili atu le o lo muli mai. O ia na ia. Ele fa mai ele mo pai o que ele mo fai o kakara inga ngo se varga kale muli mo. Ia na. Na. Oh, this crazy. Oh, sorry. Na. Kai poni mo le ka ko faso. Le ka muli akwa. Fa tai la vale lango mai ma fa lango mai tato por clame. Ia pa o mole. Agora vou cá com que foi com falou foi. O mele sia to tato por clame, malule tulu ia fa pe foi la sunga. Fa te tele lava check. Ia alo fatu. Ia poni alo fa ko. Ia God bless fa. Fa se fa. Na, ia, na e manol tato leina ba fia balau mai, mes foi so finangalo, mes of city. Ia le na. Ia. E le foi sa faina pe a fai e fa te ia oe e mata upu i me te papitsonga le fiafi te lole salo po le lima pe onu te usanga lo te mantuana o share foi metal tal no atua il mata upu le e le tau o le au onga me ta o le baptism ia papitsonga ia mai ese lava ma le stangata e pe nga le tasi ale papitsonga lai lona mafofau na fa longo ia o le papitsonga i le vai ia pe tau fa pe o le baptema i inisio po me se ele upu baptiso mal baptema ia on o le baptema ia o le fa tutulu le ile ulo le tangata ia por pepe a o le papatisonga le upu baptiso lo le winga monia le upu baptiso o le deep down po le lo ilalo lo winga e lo fa lilo o le tau fo ilalo fa tino le lo fa lilo ilalo le tangata e fa ingo fia na fa mam la le tau o le meta o le papa songa le vai o le meta o le berry po tanu o le tanu mia i tonu o le vai o le tangata tuai ai sau lunga le tangata fo the old life is buried in the water and now the new life is coming up. Sau fa fole o la fo mai tono le vai. Ia mal watu lo e faile fina ngalo le tu e pe o Yesu. No le sau mai lunga le vai i Yordana. Alu loa faile ngaluenga. O le malo lo ntama. Tu samal tala le in sawai. Na. E se le taua. Ia. Te lo le. O le melena tatu tal noa i le fai unga lama le tatu mtau. E se foi le taua o le mamole ngā lulu e fatasi o ekalesia e meise o le whelangolango mai ma au e te ai tu tonu wana o tu tonu lama lau ekalesia ai ia e ai atu i fafo po le ase mea o mana o mia e leisi ekalesia na Peilau Yerusalema le ie latu manaonga mo tua mawalalo ala tulango Yerusalema na ia i le vaitemi lea. Maise o le ngata o le leanga o kaisa ia ma Emperor a Roma ia vaitemi. Ia a o tulanga foi o mafui na faina ai tonu o Yerusalema. Ia mamana o mia i la Joseph Soswani. O la laenga lue Paulo. O la pisi solo Paulo i Asia. Ia ma Europa. A o lai alu lona loto i le Mother Church. I le ekalesia tutonu. E ui lava o ane tioka na awina mai ai le whainga malanga wha missionare tolu o le apostolo Paulo. Ai tā ua lava i le loto o le apostolo. Ia le ekalesia autu. The Mother Church. Le ekalesia whaatina. I tu tonu o Yerusalema. Mele sa na unawai o ia. Ina ia wala au i ekalesia uma ia sa ia ngā lue ai ma whaatutuina. Ina ia langa le loto foai. Ina ia whaaputu, ia mao se mea lofa.
Ma whaaputu se mea lofa ona au mai whaatasi la ia lea. A fo i le lātou whainga malanga. Pi fōlinga mai wailoa e Paulo e le tu isi si malanga e tu e sau i, le tu isi si malanga lona wha. Tolu lava ana malanga, ia wha i le malanga leana, ave ai wha tanga tautaua, pena ave wha pangutai i Roma, ai tolu a malanga la apostolo. Sana wailo le leia la apostolo i le teimi lea. Wa o mai ia le tau fiafi o lana ngā luenga wha misionari. Wa mata ona set up me uma, wa mata ona whaatulanga me uma maltulanga o le tau nuua le apostolo Paulo e le mea ro fio iai. Fio i Jerusalema. Ia ona fuafua e lola ia lea. Mo Roma o lo fialu iai. Ia le sau tatu walau, talofa, batu le amnoa le tatu walau lea, talofa lava. Talofa. Lai. Talofa. Soi fua. Ia, o ile sau no fa moli. O sua. Sua, ia, sau no mai sua. E u fa moli la va la suma pasta. O le papo ki songa. Ia, on ka dia la suma o e va ki songa e ka desia. Ia. Ia, o le la ki fia mara mara. Lenga o kaika saka salo kaiki. Ia. Ia, maka dia lo sunga ia, ai ki sila fia ole pau ki songa lo kaiki pinga o whakurukuru. Ia. Ia, pika yang ngewo mai i New Zealand ia hoa sui fo i le e kare sia wanga ia i ole i le whapera o kapai a koe ka ke whaiki o inga le pau ki songa ho ia loko voisaka iai. Ale papisonga ia le o kakilo ka ia le e ia nga papiso fo ia yo ange Yesu. Ia. Ia pe fo nga isa mo o le fakof. Ia. Ia va ko ale fia pe fo yo ka e mga o mi le mo le pe a va ko lo mo kuma le pe a o le kai mi fia lo e ka eli e se para le mo inga lo nga le aso ma fia nga i mga ia. E peila o kasaola i papkisonga i le loko whaolainga. Peo la e wholo ala o wholo loko whaolainga i le papkisonga le ale. E ang papkiso i o ange Yesu. Ai peo le mea ngā le o Fiwhia City. Pe iei la se ngā papkisonga i e wae e anga whaia. Ka kiri akawanga wa ai papkisonga sa papkiso i hoi kai sa moa. Au kalai kiki aka kiri sau ngengi sila ilo wa malo pala lava pa tai pas. Okay. Ia, pawale mea folele sungsua ole papitsonga ia ele tuspa ia ole papitsonga fa tofu. Ai ole swinga lava ole fanga solonga mai ole talafa solopito ole kalesia. Ia na ia swinga. Sui e whapoputonga, ia sui fo i e tangata taitai. Ai ao i tūlanga o le whaatinonga o le papisonga ia whaaltuspa ia, biblical baptism, o le papisonga whaatofu. Sa whapena o le whaatinonga e tangata i utaia, e whaatofu. Ia, malisi mea o le se senga ma folele o te tununga i mea tau papisonga. Pei o tausanga marimatua, o le tulanga awa o le papatsonga Ioane, o le papatsonga o le Salamo. E le Salamo la se pepe. E le faitio fo elele i tulanga pe taule pua ma fa esea fo ia tel tulunga anisi o kalesia o paptema ma paptiso i pepe. E o la utalia tulina o le tulanga o le papatsonga o le tangata ua Salamo ua matua ua iloa le sala ma ua Salamo e te tau na alu e papatiso i le vai ia ina ia maua ilo la fou ia masau tangata fou e alu e a o le swinga ia ua ia ina inisi fo e kalesia ia e o ngā fui ele lei o le tulanga lava o le whaatinonga ia e pe ua whaatino i se awala whaingo fie ia maltulanga ua iei fo le malilienga a pulenga ma kavaningo e kalesia
Alo sunga. Ioi. Io le ala leo le sidi wa beila ole o le si manga o lau paso fa mal mole pasta. Ele pe yo me le e fa ele fa pa ianga o meu pepe before baptism. E ele sauninga e tau ole a service of dedication ole foai. For melan fa ia Yesu ele i papitem ele i papatiso ina Yesu ilona pepe ai na foai. Na ave Maria mo Josefa ele mo o Anna mo Simeona le o staulang sili sai tu atu ia Yesu na wa to po e valu ia ma talo ai ale o staulang sili ia ma fa e atu mo foai ia tu ile tua lo inga la ole sauninga la e fai pepe ole foai ile tua fa pa ia le tino sala ia ma dedicate foai ile tua e pe ona fai ia Yesu. Ya wo umalta te misua nge ke ko e fa po melo sini. O malama. O malama to va tai ya lo fa tele atu pe ya. Fera ile vale tu ele sum. Fa tai fera ile va yaso. Ya, pare. Complex fase voa. Ya, tatu por clamela le va yaso tatu fai use talo. Pa te tele lo matu tua ne fiafi fai wina lo matu por clame. Ne fiafi le manuia lo fatasi mai ma lo so sani mai talo atu ina ia alofa ma watu la upu ina ia faul falingo fie ma la mai foi ina yo matu tangata Samoa mai se lava matu na mafuta mai le fiafi so sani la upu le tua i sil fia ma le loa ya wa ina i matu ia ave lava le mea e tal fiangai ia ai ia fa pena ona ese se mea ele tal fianga ile tua ma le fa fonga o tangata ai ia nga la upu ma se mea taua i o latu finangalo mo matu loto fa mnuia ma le fiafi fa mnuia le tua le au nanga le le tio la upulenga ma la ufenga luenga fa mnuia i o tangata Samoa ia fa mnuia ma le fiafi me umalo matu tama fo i atu ia to ele vi inga e fa vau ono Yesu matu talo tuai. Amen. Ia, Samoa tatou por clamelna ni fiafi e solea fa umal tatou mta upus fulu mleiva ia matatou amata tuai ele mta upu lus fulu paulo van mea fa taula u fa unga lau mta upus fulu mleiva sumleiva olo yeise kalesia semen tupu tonu le kalesia Efeso ia na maneia ia tatou mai umal tatou fa tau mala le ia ia le fiafi tatou tu felo ia so fo ai mo le taimi o la auto ona le poni fono ti fa soi foia mo le taimi. God bless you all.
le si fonga matango fia sunga il whawhengainga pasta poni whono ti mali tātou peselena. Ia, ma tawurunga toi malana tautua pe o nei ele tātou porkalame o le nei a fiafio le tutu le upenga i le loloto. O se porkalame so soani mo oe le ngata fo ilea. Ia, e whapena ona tātou whaafonga ma whaalongolongo iai. Ia fiafio sunga fua i le tāo le valu. Ia, mole au ina na fiongpa ia le atua. Ta ua nei tu lam le afai whapena ngā ona e benefiti ai. Ia, ole le ia o lau whaalongo o le a tele ina misi e tele o whamanuianga manisi mea o whapena ona e fie malama lama iai. Ia, ai ole tala fie mawhai ona e te viwina le tātou porkalamelna. Ia, pe a mai atu le nei po i nisi vaenga e te fie si la fia. Ia pe eise vaenga wa misi mai ati oi. Whailaunga e koe whaafonga me whaalongolongo iai. Nā nei tae au, ia pura lava siaso le neva yaso, e te toe maua uma vaenga le nai lungo le tātou porklame, le tātou Facebook page, po le tātou YouTube channel, ia e mawhaiona e mawai. Whaftairi lana awauna, ia mo le whaamnoina o le teimi o le tātou porklame, a maise o le whaftairi le tātou atunu. Ia pei ona mafuta mai le nei fo ia fiafi, ia ma whaafonga ma whaalongolongo is whapoponga o le tātou porkalame na ile nei fo ia fiafio le asunga fua. Iose a whaumua tā lofa, ma norse fumanuia, le mafuta mai lungo le tātou YouTube channel, pere neliko, Selina whaafteile whaatasi mai fonti, ia lesa talutoe, tā lofa, whaafteile whaatasi mai alofa atu mo o lua man whanau, tiuli Simone na nai, ia ma lo ropeta, pele masina, tuile wa whaasa valu, ia meise al tinai a lola funti ia mai lanto umalava pe ona maua mai le tātou porklame ile nei foi vaenga le fiafi le watas fulvalu minuto na tale o le tula e se furu. Masalo e te leiloa whaapea ona oiloa oe ma o te letu ia oi pe ai savali e se atu na ova aia o ile napo mo le matele malolo la ona le mafatia o le mafai ona natia fa ano nanga ulo utangata le se si wana o lava fa ingata umalava o te Fa ano nanga ulo utangata
Samoa e mana tua o nai leo leo alai doa Ile pui puina o tau wala la whana Ai ao atu susuena Aua e o soilo wita Ai ngalo ia o elei o whipe a pulu wena Awelo tofi e ua e amapua matanu Me pua ma o sarona o koe o le puna le panona I leo leo e o Samoa Pei pei a o le nai noa lau tau tonai Leo tia whai papi leo si o topi Ele so fua o le sami Sei do mai anima no si ale matani How I do say to you, le fetine Mama se avena peata polo polo le papata Beni no tia fau ina watus fulu minute le tutoe na tā leo le tula se fulu. Ia mau manatu o le tawalunga I fo ili nao le tātou por kalambe le neivanga le fiafi. Moli e toi le whaptei tele. Ia ili tātou maftanga a maise le tātou tenu le taliaina. O le tautua le radio Samoa Fulima Iwa Tolu Amo. Manuia tele mano longa le leipo. Male ala uso le tātou tenu I whea mngaruenga ili asua tai au. Maise nei whanau ia onga whirai tātou le solulu. I le lofa maranga le lei o le tua sausi whanua seu seu wha soi fuia. Timuga e seito mai Sei whamaru ane ai Nei tiga mawhaligata Ua ufalogo iai Loi mata ule whano noa Maligi pea ua lea unoa Le mafutaga ua motusia Ua unoa male fia fia Le timuga e seito mai Ufiti ai lo loto vai vai Le mafutaga ua motusia Ua unoa male fia fia
fia fia. Tasilima iwa tu.